If it's our swine, he no abay. And so Aboboy, Sikadroya, and Papa Muya, Asafua Papuasia, I said Jenny, I can see ya, Aboboni Sikanibreya, Yammy Boswina, Musia in a Fopana, I am so Mama baby, Akayo baby, you can never baby, Mansushi baby, I have a baby, I would have a baby, you know, for Pana, Asafwa loto numbers ya Konkonse ya Asafwa chimansu ya Nitambe brebe Niambi bubozu wajina musia ile fuwapa na aye
Any asana dia mo baba baba mo baba wa boni ti munu heaven wa dia la la me say la 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 boni ti munu heaven wa dia la la mo baba mo baba mo bebu wa boni ti munu heaven wa dia la 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 yo la la yo boni ti munu heaven wa dia la la Baba Baba Sika Kesie Nanso Boniti Umwa Heaven wa dia la la yo me say la 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 Boniti Umwa Heaven wa dia la la Baba Sonda Kesie Mubesi Ayefia Kesie Mubebu wa Boniti Umwa Heaven wa dia la 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 Boniti Umwa Heaven wa dia la la Baba Sisi ka uwe Nansu boniti umwa Heaven wa dia la la yo la 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 boniti umwa Heaven wa dia la la Anani udwa Baba Asia Kesia Mubesi Maruba Kesia Baba wa boniti umwa Heaven wa dia la 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 boniti umwa Heaven wa dia la la Baba Konya Kesie Indira Kesie wa boniti munu Heaven wa dia la la yo la 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 boniti umwa Heaven wa dia la 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 Heaven wa dia la 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 boniti umwa Heaven wa dia la la Baba Kesia Karia Kesia wa boniti umwa Heaven wa dia la 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 yo la la boniti umwa Heaven wa dia la la Maka oro Maya Fia Kesie Charles Ba Kesie wa boniti munu Heaven wa dia la la yo la 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 boniti umwa Heaven wa dia la la Via Heaven wa dia la la yo la 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 boniti umwa Heaven wa dia la 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 yo la 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 boniti umwa Heaven wa dia la la Aboboy Sikadroya Ampape muya Asafu kwa puasia Asenjeni akesie ya Aboboni sikani breya Dia mebubozu ajina musi ayine fuapa na aye Anyamzukwe Mama bebe akayo bebe
Nia mi bubozo nyina musi ahine fuapa na eye. Eni asane dia mo baba baba wo mo baba wa boni ti munu heaven wa die la la me say la 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 boni ti mu heaven wa die la la mo baba na ka wo do mo baba ya ti akasia mo bedu wa boni ti mu heaven wa die la 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 yo la 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 yo boni ti mu heaven wa die la la Baba Baba Sika Kesie Nanzo Boniti Umwa Have one dear Lala yo Mese Lala Boniti Umwa Have one dear Lala Baba Sonda Kesie Mubesi Ayavia Kesie Mubeku Wa Boniti Umwa Have one dear Lala 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 Boniti Umwa Baba uro Fisika uro Nanzu boniti umwa Have one dear Lala yo Lala Boniti umwa Have one dear Lala Anani udwa Mubaba Asia kasia Mubaba kasia Mubaba Wa boniti umwa Have one dear Lala 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 Boniti umwa Have one dear Lala Konya kesie Mira kesie Wa boniti munu have one dear Lala yo Now Mr. K and Odemeko Abe Fontin video Sompa Chopper so humia ma shame simbo sibata de kama me kala no so aba na medi mi chen atomikom na mete ho kama Mr. K na de me call Sompa TV through YouTube. Na me wo Facebook nso. Tuning ni so adwuma. Traditional radio no so 98.9. And we are singing me including Tradian Ponyankopon. Ohwa me ewo Heaven TV. Ono kwa na ehwe any channel bia so. Enti Ochiame kwasi ni moso and odeme Echo Director of Operations and the Principal State Attorney Matuni Posunum and the Registrar General Ochiame kwasi ni mo kwegiri. Me sure so bia ho ye Chanton of Chanton Classic me sure so ho ye. One mini about test. Abusia enense tenase say ya da head biba. Enra me do ko odomase. Akwara brantie wadun finhye du no ensi oche akwada woni finhye du nan na owro ni pieto sede na ode share na se ho sede na ode share na se ho Dr. Koe no o se nye nne na bibia sha akwara na se ahye ho proko praka hurodo enti kwan dam aye hwan kwan na ode to mu no ama mo de asem ne court mesen tenase mo bi nsisi tenase ma asem en hawate fabreme de mintimi no me de bema na appropriate government agency me de bema nipa aye na djuma me de bema aye obi a aye na djuma na wato aso aya ma wo enti mo bi nsisi so yo hene ana so yo hema enti wato asase no de ama wo na wasan asase kura wasan to mani pa afro na wasan to mani pa afro na waye the same paper o de oso ye ba na oye saa na office yo hema enti no ye nkana sema fa ne breme. Na so far as the Chieftaincy Act aye concern na ya gazette no ana ya gazette no wo de fa ne breme na me mani hunu se Ghana mamra no e wo limitation even o mampanyi no te akonwa so kura no emra ne che no so yo hene so a fa ne breme because asase ba ko ye nton mani pa wi na me nkire okwan no na no meji obi sika ma no 70 million oyo sofo me kan ya pe osena na me sere wo asemi fanko eye police station mani mbegu ase awase fani sika ma no ana me jini sika ma no obi so koye adwuma 21 years nurse ni ya yinadi oteho otete 4 million a month odebra na Poku Piesie enya duro why tim kwa duro so
Trade ampo Nyankopɔn hata soro hɔ no a ɔno na tumi nyinaa yɛ ne dia aretɔ yɛ ne dia no ɔno na sere ne ho nyansa na makɔ sɔfoɔ misa hɔ na wama nsuo a egu bottle mu na mahyira so na manom ote na afei makɔ ɔsɔfo revelation odifo doctor bishop na makɔ akwasi kyerɛ me hɔ na kyerɛ sɛ me ne me sɔfo nso abɔ mpaye ɛno a no afei wi abata kenkan read kenkan o kenkan a de aka no ɛbɛboa wo afei onya good management te sɛ Sompa management team na onya good team te sɛ Nsem Sisi ɔkyea me wura ha ne wawura sie kwasi Joshua wura ha ne wawura Mr. K twa ha ne watwa na ama adwuma na yɛ fɛfɛɛfɛ na afei meet aim and objective ɛno ano no nti yɛbota ne sɛ ntenase mu obi nsisiw ma menkyia matiefoɔ nyinaa ɛne me nkuru asefoɔ no nyinaa yɛfrɛ me alaji bebew me nkoa na aba nyime ntum nanso regions miɛnsa no me umpeu me na mehwɛ so odi agorɔ so a mɛma ɛyɛ opposition ahwerew. I'm telling you ntenase mu obi nka nkyerɛ so ɔdo bɛkɔ police ɔdo bɛkɔ soldier ɔdo bɛkɔ hwan wagye usika ɔdo bɛkɔ de afine baako bi ti krom hɔ so wɔ bawomia office nti ɔdo bɛkɔ police ɔboa ma gye ne sika no ha fa ma no bawomia no na so yɛ a yɛhye ɔde nam Ghana ha no ɛmfa wo konkonko sɛ ne ha laafo na ɔno deɛ watwerɛ koraa no of deck yɛ marking way ote ɛna me do bɛkɔ brekum bibia si ɛwɔ brekum bibia si me ne presiding member wɔ brekum ebedi nkɔmɔ saa akoa no sɛ mo anhwɛ ne yie mo anhwɛ saa akoa ne yie presiding member na ɛne deɛ ɛbɛyɛ memene da asɛm because obi akɔbɔ dua wɔ brekum dua kɛseɛ paa yɛabɔ wɔ brekum na ne nya ne ho nkɔmɔ na me ne bɛdie asɛm bi asi wɔ brekum obi ayare na enye nne a kaminisa saa obi yara yetimi ma ne transfer enye referral transfer na obete ensem na ewo mu do be kobrekum na jano ma no mo no wa why live program ti jano ayenye yire obi me do be ko hone akwa kotie de ekɔ mu na me do waba sunyan dumasia abusia freunia na kache onia so onfanto Sompa na da bia nkomo e de brɛ wo no na watie bi na no me ka kyerɛ wo sɛ continuously enkora yira na omo yira okurum ha sei ɛnɛ so was announcement ba ko da ha me do bɛkɔ maame akwada ba o ma na aduane a first not na table so no wadi afa o ma na aduane a no de awura ne dan mu hɔ o ma na aduane a no de awura ne dan mu hɔ on cheki hunu de wo dan mu hɔ o de akwada ba be hye hɔ na wo bɔ na todwe hwɛ sɛ unim na akwada na wayira ne 17 years ne hye wo dan na wamfa na amma na wo mo ye dwadwadu no ba chiw se ko ye frebrofo bi abduction or kidnapping wani baba ho so no na wadam se posifo no ye omadwuma yi a bere se ba ha o mba ye adwuma ni yi ote e ba ha o mba ye adwuma ni yi mamenchia regional police commander o ne wo deputy Yankee any CID Jones na no ada na o yiri film kafra wate ya akɔ shedding na menchia justice any mo CID ho nyina na menchia divisional police command na menchia MTT the superintendent in crime and a station officer chief inspector do say want to say only BB only liti any abusuafo amo ho nyina minti bodin former health minister bodyguard e from Alaji go o freedom a mechia want to say mo nyina mo adwuma na menchia visibility for mo amo eye cocoa board ba wanom any mo maka nyina ma menchia ye fire commander since we chair me bia na ayeden regional fire commander one dey say commander mo te sen afei mo so amowo prisons they wanu wie na nadwene ma say your friend my head is konka
no akwa tena ho wona wo hwe no so prison fo nyina mo te sen mo na do tutu scaling and immigration mo de life na ekumu migration fo nyina mo ho ye say no so mo say na selection mo ntimi hu o mo ho afede o mo so mo ho ye ave yanom asoja fo ma mo tetebenne do before complain for mo ho ye hey first ni na mo hu yes so some so here akuyafo am wo brown for mantama nyina na menchia masofo nyina John Felix yeboa tonket wo me ene me merwafo ni nyinara hwibarofo mo ho ye na mo no mo ko strike na pam na yapam mo mechia hwibarofo nyina na ene me bedi nkomo betie bi mafidie ni na ha maame bi di asem bi aba bedan me sa asem na odwene ho awonte ase na ensem no maame no wo fidie mu ha akwada no onya nimfinhia du enwotwe meni akwada no so bedi enkomo na mepacho enkomo na ibedi no minyi akwada na nim emma abonten yenti minyi akwada na nim abonten no onim dada onimfinhia du enwotwe mi na nim ba abonten a asem na obeka na mepatie na mepese mpanifo asote na enko eye tokurum na obi ati bi na fete said ye de ba kono court no ye de no court because aye Ghana mamra no de ye frɛ no aye Children's Act Part 1 okay kind the Children's Act na emma me kwan se me fa akoda no anim emra bonten na mom de efiri akoda na numa oba mpese wutie bi na amansate na mpanimfo te na wonye no YouTube na posifo nso te na fe tokuro bi asem na wuram no me yipie na fe no koro edadie na maame no mpacho sie momma me nsuo wai na me fama me ba no na wane ya doso ana mframa na no enyino won anu enyino abaya mframa na no enyino won okay no problem ba momma me nsuo all right maame na asem a odi aba bedan me no anu edin na menu nyina na eba beche eno bra wanim na eni nkomo maame nchia Gianna Chachos das aye dumasia empuntu hene enkoso hene wo tesen wona na dumasia hene oduru dumasia obi ya nso abokutu a otie me MCR Mr. K group in design transformation group Gianna Chachos das of nyina more transformation group for mo hwa na mo like na mo share ko hobby mame wo tesen bra wanim kakra na ma ono so asa asem na me wi ye wo ba ya chepa kafra why ebe mo akosisi ya why odin design comfort yeboa na wadi mfie sen pacho 52 o ya ba ya o mfie duonu mienu asinti wa wo sen pacho 7 wa wo nson e ma sen na me ma sen pacho mamienu mema ui e ma mienu e me ma num awrade ahira wo nyankopon e ma wo yemu mba wo mo emra mehwe wate na obrede onyi bi fruit tri so na nsenwe nkwa wiye no na omma no wo mate na bi dia ye disuade na awrade apagya ba akwana ba behwe wai na obi amu kwase asa bio wai o se de ne hawo no bia ne siye pacho ngo baba ya akra no wo fie du nan de oto hei pacho ani hwa na be asanye si ya kire be bosome miensa ni min sha si huye okay ni huye ni bi ni be bo mama ni ntini pa be bo mama ni no na esande mani to fa ni hu ntindi mani to fa ma ni huye ntini huye ni nko akra no ne mba no disagro de na huye se mba na ni akra bi otwempena oba ye ote hei oni mfinhie o mfie san mfie du 9 14 years o class san class form 1 school ni de ya mammo form 1 okay ne nko ma me no ko na ma ne se ma me ne kwa na ba edu mo fa sudi nti kasa kire oba no wa mba ne de nya ne hwedu ba no ne wo ba no kra no mba ne ka che se wo ba ne be se ne pe
ne me maame na ada no wakasa se ni tina na wo ba no be se ne pene oso baba we no ene be se ono be ma ne pe nti hwa no kan sa ne maame de obisa ne ba ne bebo ma no obisa ne ba ne se ne maame se wote ho ne be ma ba be se be ma pa o kire se ho ne kan sa maame no maame ne ba be ma no na ro ni pa ne be se o pe dia no ye bayifo e se ni pa kwa ne ye bayifo dia memba no kwana mafa so mahudie ma ba ho mprenu mprensa bi ya won ka hwe ya se ne yokan di nti kasa kire oba no ne nkoe nti nkoe wo ma ne minhu akwara no ne san ko fie ho unhu baba e unhu ne sesen wayira o mafie ho o mafie okay ne san ko fie ne maame ne nua man ba ho ne maame mba no still ama hu so no ba no wona na ne nam nti kasa kire ona na no ala no emira kura hu sei ode ne ba fie ha ne men dance ni do ha ne kansa ma abe ma ne nana ne kansa ne men dance ni do ne nkwanti nkwachi ni kwasida ti kwasida na me kwachi na bi fira nka tense nura hu akura na oba sensi hu mani anje na akura ne ba fie hu akura na mafie nti a mafie ne opa na opese be de yo no sa akura de ko ba bi e so twani ba fie ne stereo a ne saka yense ofre akura ne kura so mra ne ba ma na ma akura na ma nti o kana jade ya okoi nti nduru ha ne san se ne ma me stereo akura no ne o ya na o yo ndie nkofie nti memene da ye kwa asore na edi ya asensi kwese nti ne memene da nti kwa asore stay na akura ne mefi ni nua ba ko ka kire nse me ba asore hu se wo bare ne akura ne ti school ho school be mu uroma mu awo dumasia ho dumasia nti me nko asane kwa akura ne ma me ho bi mu ni me sister me nko bi ni se nko pehwe nti ye pona asore na ne sister ne tu anamo no madam for pa no nti edu ho na akura ne mbare te ho omote beti school ho tamben 12 na abo awia 12 no mote school ho school dam ho beti balanda biso okay ne nko ho ne me krachi wo hampa nti hwa ne mbare mpaboate na akura dikita subagura odi oso mpaboa no nti nka asa sepe ne sister ne yetwam ne ye fa dade ba akochi nti ye fa hwa ye kwesi kwani no ye hwe ne boy na se na tware o tware ye ba ya o di spagru no be wo manini on de no nya asenketo on dia ma mo ndo di matem papa abrante na ono ba yes no ho kankan ade ya wo ba fi ba tantane okay ni nyina nti kwa ne sister na ememene da ya pona so nti nkasa on de no nya asenketo akura di matem hu say yes e di matem kwa ne sister ne twetwen sa no de ku fi nti ye koduru fie no ne sister ne tena hwa kakra akura na ma nti ada che jo da no papa wa amada fie nti ko sira no papa ne sare ko ho ne ngwa ka che se ne ba no asana di matem biem nti memene da na nwire ni nsuo toy nti nsuo toy memene da nwire na akara meda nti ada che ko sira ne nko ho ne maame stera wona na no ha no ho ne ba no kra meda fie ne nti nkai ara ma aka kire ne so nti ko sira ni nwire bo be no nwotwe ne nkunu ni ho ne nkunu frem phone so ne nkasa ai oni nkasa kwansi manto ne semina so nti ne se bi obetade nti se bi obom ndi epo na abema ne abaya aketo abaako abema ne nua maame ba tambone te se wasami no ba firi awo ma afia anti awo ka kire se won se funa be ka kire no ni me kra cha da no pa so hansisi se wadi matema bontene ma be da anadwo ne so be de no ne wo be yedi onde bra men chance so gbogbogbogbogbogbong no dua efa ma atun bi tie nja ngate kura ma so na no kwasida ni ba di opim pono no anadwo onde be je bi pa nti ma me na ne so nti ni nu ye fie no ne ofrem phone so na de na no kwaso hoyi ni ma nti mama na afa mba nkokan ya awasa na obabu mfie ha no na de mie pono no na obi e pono ba miensa bi be pirawo nti mie pono no onde bu tie nja ne de onde de gate ne de pam o tu furo no fribra mi enko fribra ba tambone no so odi matama ho kankan odi ya wo baba ho kankan ni me ba mai san wo yese o ya so o kan sansem ni nyina o kan ni nyina nti oda chi ye no ni nko fi ho nko ne sani oba ya danse e be da di nti nko mbo agoni nipa ofi ho ni me ma ba fi ha ba hunya asem bia be kan kere me ya danse sem go fi ha ma ho kwa ne je ho tena fam ne nko tia ne ba tia ne me dance edi nti se ho mba no
ho asana ho ba no yem saade ina na se no bedi matema ka ho oje ho transform se ne mpa nto ase hey ne nkoye ti nkoye anen ne ba o pa oto ase mpa chorani sani akrada se betu ho fin se ho fin ho kankan ndi agomba no wafamba no wasabedi matema betum kuna na adwede ne maka maame a wo fo be bentimi nkasa asende se anya sa ansanse ne dia bebe hu se mani abere ne nko enti nko anen sa ne be na ba mani ni fio ne maame ne so ni ho ni nua ba ya bi ne sa ne wo ho ne ba be nyina ba be gyina bontene ho ba wo maame ni ne ma be so be ya foforo pra maame dia maame ni dia enti kwasi asam ne hu nua de oye ma ahunya asem bia nka da ba bia be ka ho twi ho ni akrada odi matensa no person ho kire se ne san je ho tena ntamu ho no so mpa akura na atane odi edim one san ne asia kansa ma chama afana famba ne de so ndware ma onye ne na ho mporo hey ne nka sa ne sori ne nko mfi ti nko mfi no bia ma ho ti ade chen joda no pa bna da no pa nwo ho ahwe se nsori ko ba bi mtimi ba ne se ne nana no o ba mfie na okachire we se wo hu akura no se onem ba no nti ni nua so ne kwa asoro te ye nche no ho a nti tama no oba fi ho no na nsa se nti ni nua ntaba bia ye chano no oba fi ho ba hwe sele hu sitie nti ono ba ni nkuru ka ye se menni ho nti ho ano na ni nua gira mfie nanim nti ho ano so mpie ye nti mpie no de be di nkomo se nko be bi san se memba no awe na mama ba chene ba akotum nti o sa ni nua de hwe dua de oba no na ne fa no da ho dua nda so da ho ni nya mpaja ai nti sa se nyi de wanjai ka omwa ne yakoyi case ne bebe chia be ma no mokoyi case no wen ngoya no wodomase odomase abrosan na so ho okay ne bebe chia be ma no nti bebe chia be ma no mo chia be ma hwan ne obeye dede ne adade wo ho ni nkoyi case se pe ne yakwa mi akra stera ne yehu akra no nti yakwachi akra na je se yakọ akra no na damfo bi ho mokochi me bawo mokochi boy na obedidi watama ko pa to aso wo fie ho no ana saa boy ne simo ye den mo gisamo ye den ye kope mba na damfo bi ni fie ansane ye hu ba bi owo nti ye ko fie ho a ye ko bisa no mo ni police fo ne ko ya no ye ni police fo ne ba chi akra ne te ke mo ne sia oni police ni ba ko driver ni no nti ye ko ya be toto akra na no na ne ye be tie di se ba fre police ni ne se fie ho fo be ko bo ba be te ke no ni police na ma me kan ho me enko on de papa ye du ho no nya asenketo anana bebe bundi kwan drobe ni no o ma police ni ma drobe ni ro hwehwe no de ntamu ho nipa akwa so be pa to ase ni me madanse no no ne de saa be bo de saa di yechi ni yesi kwan so ni ye kwenti ye kwa ni ye du to ho ni police na sese ye hu akra ye kwa ne senti sansan na ne ho ni ye san da ne ye ni nti ye da ne ye ni ye ba akurum ye ba hwehwe ba bia o kire ba bia ne ye ko o kire ba bia akra no ofiri kwa ne ye ko bia ye hunu na ra ye nkwe nti mra ye si kwa ne so ye ko na da sese akra ndi ne me ko office akwa ye hwane kasa police ni no nti oso de hwane ko office akwa boy no ko office akwa ye nti ye duru papa nkwanta kan mi nyiw nsi ne kofie nti ye duru papa nkwanta sa ayi na ba di gu ne sar ba ja ne kiwo domase nti je se bentimi mie ma akra ne nsi ne ba de ye nyina ko domase nti e ko duru domase ngwa ho an police ne ba se akra ne sa de se no nyenye mfie du nwotwe nti no ntimi fa ne ntu no oja no ne bi sa police ne se papa min kra nyamba na akra na fa no kra na ndande ni manadwo akra na fa gange abebe tumpono nti ese ono so nyina wo oja yakra no ana wo akra na gise oja no no nyanya 18 years nti ne tumo benya problem ne menti ono nyina achi asna fa mba o betumpono nti hu oja no are ho ne mane sa ka de mabo no so are ho ko ne kwakwapo ba no kwakwapo ba no hu no ba ne ni ohoro ye be mo wa aye police ni no ne kansa asane police ni no kwachi akra na obetutu pono no na oba no ko ba bia otutu pono no ko cherekere ne de wa yi ma ho anko ho bia no ese kwachi akra no nti aye sana no ne meyu aka mate ne menti ese ka ne mabo no o ha ne kaso ka ne mabo no nti sa ne ha ne betua are mba ne ba no be kan ye tinya hwehwemu na akra ne ko doctor ba ni yehu sane afa akra na ni behu no betua ka no ye beduru ye so betwa lete ma ese mfa nko hospital ko duru ya nurse fo ma no be de se ko pe million son million son o ko hospital ben ye ko municipal le wo police station den jono o ji sam ko pe den 7 million
na won fanya den ye mfa mra ansan doctor no ahwe no nti ne card aka ho nti nsi so sami kwa ne papa san friend say men san mra ne 7 million so no oni bi kita no nso mi ni bi nti yese ya ho asema ne ka ya ba sompa sompa ne nche ho ase nde beto ho ni ma ene bai nti mra ye hu akwa nti yakọ police station ni de akra be man ko pa akra na nti ukode na nwumre nti sano na akra ready how many na do so na wadi o ma afie uya na di na wotwe na o ma afie 14 years no okay nti aba sa no ne police ni sha akra ne say ba bi akra no woru bi ya no mfa ne mra nti ya na jo na wotwe nda hwan se be bokunu sorry ya abema ne papa ne maame ne maaya mi abema hwan ya abema no ofa mba na be ko che no ne maaya miinu be ka ho asentiere be bi se akra ne mba ne die ne me ho afi ne maame gina hore akra ne ko che ne be ma foforo danim nti onuni ni police ni de ye ba ye mfro mfa ne ma ne be frɛ ni police ni be frɛ akwada na obedidi watem no police ni ba o ka che se omuka se ohyebe ma foforo dan mu no ena sa akwada abrante no one ne nabusuafo ekoyi akwada no free sa be ma na ohye ne dan mu no de ne bae de ne brew se oba no ohyebe ma foforo dan nti oni ato so nti yo yes ara ne police ni friends ade kyan ne akwada ni na mra domase ti ade kyan ne akwada no ko domase ye ko ya na jabe twan twere kata na me se mfa mra ye ba ya menye scan collector edit ho nti ne sani esido no nti be ma foforo na ohye ne dan mu no na ohye domasi ya ha eye be ma hwan ya ono de oba se nti me man kokora nkopɛ be ma no na ti akwado kora be pensa mi nti wo mko hu na za wunim ba bi ana be ma foforo na ohye ne dan so ye ne mpana foforo ana se ebi afie ho na wo mko twen de ne ba wo nhyɛ danim mpa cho de bi nti se wo ha pa ne sen men ha pa ni sa akora na di matem aka nsanyi ya ye nyina de akyerem na asana fa mba bu nkwase aka ho nti ni mambo odua nti ese ne de nha no nti ma mre so den kokɔ sama na mahemfie hwan na ekosa wa na ne nana no o se okosama wa hemfie se wa ye den se ma apa nto ase ne mo mfa me nkɔ ahemfie ho no de nkɔ awo domasi ahemfie ande ankyere nti o se police ne se akora na obedidi watem na 1 wafa obaba na oni mfinhie du na no o se oyanda age nti oye de hwea enyi da bi onfa ne ntum o de ne tuma bebe yi ne di nti gi so ja no o de akora na tuma mbe yi ne di o hwea se mo mbe yi ne di nti gi se o ja no ne nka na mabɔ no ye de doctor akora no doctor so no kora se be ma afa ne de ya ne be ma ne wo fa no atu asa aka no nti police ni kwache abrante na obedidi watem san so fa oba no wa musa ne se no hye ne ho anasa no nhye ne ho khone do bisa no ma na ka yen so ne najai oni najai ne ma no oni najai adenti ma na no kwasira ba ndanim ana memre da so na so kan police ni nanim se na ne mpana no but oni najai na che so oni nada ma memba ho so fiera jora memre da mi so se oni no te ho me pa akra no kra so bia namba bia me bisa bia akra ne beni no ne me so beni minti bisa bia ade so ne akra yi oni abaya yi so ne akra yi abaya nurse ni kra wodomasuya no mbusuani do no de ba bia ka so ne sa boy no ba si twem kwase no ne akra no kwenti da me nkokko bisa yi kra ya so ni bitu ade nura so ne ba si twem kwase ho akra be ma ne ma no de akra be ma no mpa cho ne ma me de ni na so ni me din omu nyina wodomasuya ha I see. Ntina chese o akwada no akwada afre ne sen akwada o baba no o wi amma akwada ni bail ba nya ne hwe no o mamma ni bail ne papa ko ho ye ja ne ho baaye nti mi o yes ana ne police ne kai se se meti mako ne mi ja boy no se aboy ne de je se o twere ma ne papa ba ansane amana akọ ana si police ne ka kire akwada be ma no obedi di watoma no ba ne da ne se oduru ba bia no papa won ka no nyere anka onsi no se ne safoa no ho se bebie ayi hankofo no de to rensa no nka be si no odomasu ya anka ba mfana ma domase kora ne safoa ni ho nti ma be de akra no ba domase jomdere ba domase no mbie hankofo no na o mu jaar ma no ko be si ni police fo no nka hwe nkire ya nka hwe ne be ka kire ni se
mfrɛ bɛ se mbe ska mi nya mfa akra ne nkɔtɔ nti ebende mbe ka kyerɛ se mi nya ska mfa akra ne nkɔtɔ de obedru fie da ne de krata na bra be nti wo hwa de kɔma be ne na wɔtwe ndi kɔma be ne bi amfrɛ mi nka hwe krata na police for them medical form no say fa kɔ ne hwe akra no mu no wasan de akɔma police for no because when nya 7 million okɔ hospital no say fa opepe nso bra ansa na doctor no assign ehun say obi ni na da no so obi ni nai so o man ya de so o man ya de no when nya 7 million to wasan de akɔma police for no e wo odomase police for aso ye ho I see but abusian komo no me ni wo na edi nti ko Facebook ko TV no so eya Sompa TV ewo YouTube Sompa TV ewo YouTube na yeni eho enkomom akwara ba no wa ha mene ne bedi nkomo na nanim emma nti fatu trim for that chinti the children's rights so I have to protect her nti ya na wa hye no enso asem na eba na obepe etie na oho etumi atɔ baba oba no so ko school patwani o ye sure say bibia nha no patwani ne tore mi hu say bibia ha no okay abusia join me on Facebook join me on Sompa TV or YouTube for handkerchief no to na ye nim komo right o ya ma modin oti ma modin na ye ni enkomo na regional police commander otie Posipaniti, regional minister otie, national security mpanifo otie. What they are saying BCA, me who ne kura ewum. Because in some way can o ma me can a bit member say o kan gu so. Anya no kure. Nti no kure no e wo ho. O ho te sen. Kasa kese kakra. O ho te sen. What in fear sen? 14 years. Ntu gina classing form 1 na asemo ma me kan se ukọ share be ma no ma me friend say akra branch and friend say kwasi hwan abata e wo doma fia ho ni amudi ni na no okọ school onko school o hwa wadi mfie be say bra wadi kakra o hwa wadi mfie be say ono baba hwan na anyi I don't know 15 I believe so maybe say no 15 police for busa no so 15 years okay ba onko school wadi masia ho ndi wo mo che ni sisi owan ya aseni si ye na ye kwe na nsa ntam hwa ni bia be ka je nse unkrofo no akowi akoko hwan na akowi akoko kwasi abata akowi akoko abrante na otwe ba na mpana akowi akoko nti be pe na achene den nti firi ho no be na otwedi no kura yehu no kuru ho kura wasan akowi akoko be yi asane be 3 days pepepe obi a oye juvenile na o china onye yie no akowi akoko odomasia ho nti asem sisi wo tudumasia ho ya tu ho kura no nti be ne papa amane po ne papa nu egu kumase I see okay mama ne akwara ba no eni enkomo oso wo GHS wa ho I see what in fear saying what the 14 years then na okọ share kwasi abata ho kasai unim kwasi abata no unim ne wan unim no dumasu ha then na ohu no ugo hu no wan ohu no krom ho na okasa ho ose wo pa na ose wo pesa wo pe da be na ose wo pe na wo sen na wo class 6 na ose wo pesa wo pe na onso kan den kire no na okaje nse wate nti o ka se wate no na oye oden na odo ko fie ono owo ne dan ote hin ote hin ote dumasia ha ono hwan na ti wo dumasia ho omunyina wo fie ba kom ase nti ose wo pe no odo wako fie da odo ko hin emma tinkomo ayedi ni nyina mba
we are there. And Yamia. I ask him, I say, was it all classing? Form 1. Form 1. I say, Unim Cassia Batano. Unim no way. No come. Uko Hoon away. Now Uko school. Now Uko school now Hono. Was so pana. Or so pay. And I'll count the children. Now, Miss Matty. What is it? Penna was on what I say. Into a non champana. Huh? Huh? Okay. And you only not bear but if you're saying. Only not if you're saying. A room fee. A bedroom bay affe. Or so open now classing. Classes. Now P6. There's a was saying. Form 1. And the only jide abang. Yes, I'm missing a minute. Assembly Siena, Udru Form 1 and Assembly Siena on the Jai. And to do any boys on natural Pana Bay after back. Sir, ya or no, she away from you in Safi one. Mayfield. Baby, my Oma make us send a mamma of a pattern of one of Musia. Dabby, Mamma Miffy. I'll question my Miffy. I'll question my Miffy. A Hona Musia. Many I could say Nayako. Unu Nakatuanaco, Unakatana, oh, back at Wasa. Oh, what's the banner? And two cockers in one nowadays, only an eduachi. Until all the needness are questioned to call them manner. Her microphone in a casa. Questioned to call them. What call him a question to walk? First, I know mine. Was it? First, I know one called them. Did I ben or call them? A 2 hours. A 2 hours will call and I'll call them. Okay, no die. Questioning no die. The men or no dying. Questioning no wada. Or no wada. Casagu microphone. Questioning no wada. On wada. On wada and do baby saying. 3. I finish on what I mean, sir. Now, all do you get to one course and I say, Okono no da, or no da, Yana Union way. Incredible go, incredible or gangs and gisible. And told the man cry no moody agra, no more demo. Now, or no aquacoda. I see. And he, mamma say, Sandani now could have been out. Now she demo Hana. That I am in Biffy. Now, he. Now a boy for them. Boy, why? Boy, no, what do you say? And this are now what you know, the no new question them more. Now a boy for them. Only your boy, Anna. A Madam for Keke. What I'm for kicking is our and I'll question any demo for now watching now. Now only that bed back was one. Now what I made that bed for first. And also that bed for frost. Honestly, go school, Anna. That view. Honestly, go school. Where we JHS and a secondary school. JHS. Where we JHS. I would be a school not by to Oko where you be secondary school. I'll call secondary school, freezing your hand. And to need them and now, channel. And the time Mamma may pay only in a no new question them. Now, share Sabranti any demo. And the time. O ma so mbe yiwu di koma o ma na wo hyesa boy ne dem ho na wo twini na nti na hwana me wo de ani di boy na wo di aduane no bro de aduane anopo ma wo den anyumre ma fufu na anopo ma wo den banku na wo hye dem ho nti show na ono wabuninza nti show so wabuninza pen o kono na wabunza na umunza na wabu atwam nti na o ye free nti na o ye free nti na o ye de na biare o biare o atade tu na ko ye o de atade tu na ko ye
na za wo kono wa boa wo ho ah wo de atade otu ne ko he asi nti na ai fie ho ne ye fie a ai toilet ne hye inside wa na se na opie beduare mi pie beduare opie beduare na sa boy na ye wadamfa na hye ne ma me ne papa wan me na baka baabi omu nyina akọ baabi baka baabi o maka baabi anti boy ne ko na ti fie ho na ne maame ne nana be ma ne pa na o ti fie ho na wo fie ho no na ne nana be ma ne ba na o manhu ba hu me be hu me na o man ka hwe o man ka hwe se ebi akọ ko ma me ho na wo munim o ma me ah maame nyewe nim na me say sa o munim o ma me na o munim so free dumasu ya benim ena wo hye dan mu ho fo na wotwe no ena o ma wo hye hwa na wo mo nana no to aduane na ade bre nti no munim so wo hye dan mu ho to no munim sa akra sa hye dan mu ho I see ana na wo mo nti dan mu ho no mbe yi wo mo de koma ma me no nti sa boy na onye mpana ono wanna na wotwe ni nyina na ono oni boy oni girl dabi nti na wotwe ni nyina wamfa wo ba ma dan mu ho yunsa free wa no dabi aha nti na wotwe ni wamfa wo ba ma ho nti sa kwasia bata no ona di kan no da ya na ona break you virginity ah ona first boy ono da ya usi so ono kwa no da ya oh yeah sure yes usi so no kwasi ni kwa no da ya ona break you o break you no da no da first no den si ye yenzi mujamba na enye wo ya dabi na enye wo de ah ni busa wasemo na enye wo ya na enye wo de so wa uhu de na wo ye no mihu pa uhu se na wo ye sex uhu se be ma na wo da ana uhu se be ma na wo da ane wo tin kan se be ma na wo da wo fili ye ana wo hu ade kro wo hu se be mihu ade ka na man fini wan fili hwe nti na ono da na de nti a ni jebe no wo na wo ne koda no na eye wo feso no wo beda no ah dabi nti de nti na wo ne da nti kwambe na ofa so a odada wa owro opi to ma wo ne da kwambe ya o say o for so wana yes o ko dem no for so o yeyere wo o yeyere wo hoye ranti utete mo bi anti ndi da kwasini no da ye no ono da wo ne maame ho no ba bia ne maame ne te no ena so wo yeyere wo no na da na wo yeyere no wanti atiem utete mo bi anti hoye nwa first day no da ye no na mo bi anti na wo ba ye no na sata no nipa ofio na nipa ni fie ho no bia afiri ho na nkan su kwa chi abeko di akro o du nua no ko ye ena yero no da ye no ono da no ba ba ka kire wo maame I didn't hear or you don't know that no by one country man. Sata na class 6. And or no die ya compensa semi banese or no ne chimpana be say afi ansa na semi ba ni jai. Ah? Onne o say ane. Nto ne chimpana be say afi. Ansa na oni ni jai. Nti say oni na jai na so muda so. Ye jai. Aye na oni jai. Aseme ba nti ye jai. Nti asembe no catch us on wuja no Anga ya jem. Nti wo so de na Asingo mi ababo me. Oso hu ere. Ya jem. Ohu ma banti mi ababo me. Obebo. Oso anade o ma me koyi. Ma mi akopa ne to asi ho ni na sefo. Ti ohu mi ababo me. Nti ono wuja ye no. Nti o ma me akobo nidua. Nti ono ntwempena bio. Nti police for ba no na ka police for ba na wo shebe ma boy ni dem ho nti kwasini ne be yu firi be ma ne de ko ma me no ni ma me na kwasini nka ho ni ma me ni nyia ni papa ni na ano be yu firi sa ai boy na wo shene dem ho ni ma me ko abo masum na man kasa kwasini ma me ne bo wasum sa wo shebe ma dem no na de no mu hu sa wo she ai sa boy ni dem na menim na wonim dabi
na san na kwasi ne wan ndi boy na o show de no wan wa pie akota okota na brew ndi oba na wo ya ba be fa uko ndi hwan omo ye de ne hu sa wo hye sa boy ne dem na me ni ba ka chira ba do to hwan no be yi upie ana kwasi ne maame no be papa wasom no ana do koma o maame I see ndi maame tama wo mo de oba no koma on de oba no na police for no ka ho ana Ananjo no wotwe ni police ni nka ho na police ni nka ho na papa ne ma bra wani kakra o de bra wani afra ne papa ne ma me ni nua mienu nti ne ba ko kan se won wo hye boy foforo de ne wo ama baba chi bi di akoto ni ma me chi ama baba chi wo nua no atani obedi ne se osi ba nso anadwo nti ma baba chi wo nua no nti so kan sa akire no time am ko hu no wo sa brante na ko secondary school ne dem no moko ye no moko ka kire police for na o hye be ma foforo dem enko en bo police for na ma ne sa ena police for no ko che sa be ma na na anko che no ba ye mfa no ko hospital nti e ko doctor de ba ho de ba beti ba proof bi se be ma fa nsa ba ko che sa ni pa but se na o hye be ma foforo na police for na nhwe ho o man ko che be ma foforo na o hye ho no ho de ba nka ho hwe nti mi oba sa no so me ma ni akire bi mi ko so million so mi nya nsa na me so ba ko di akire nti ama ni akire bi mi me menti ase ande ba am ko ne oba no o bibia nha no me hu bi se bi ha ne sa o ni aduane bia o ni obi aduane school no ko yo di aduane o ko di hwan aduane nadamfo bi ya nadamfo kro na be ba ho anka be bo ma no ka ho no oba na be ma ba o ko di na aduane di aduane school ba check-in na ro di aduane si ho no ba na ni nadamfo no de bibia tun di ama no o de bibia to mama no o de den na de to mama no kai una baby sen what bra ni nkomo wadamfo hwan ya o de mboni din o ko di wadamfo bi aduane canteen school ni ya is a buying school de wo kono buying school canteen ba teacher no school mo aduane o mo teacher no canteen ho yeah KG1 no KG2 no de ja ni mama de ja ni man so onkita mama ame ba ya ade tuntum bi ode bi aguma mama baye kasi baye de ade tuntuma ba de fra ja ni bia ma wodi baye midi ya ma ya mre antimantia school mo kana nche me ko fie na uko ka kire o maame acha ma ganja ma wan kan kire o maame se ai satana mo wasan keji yo keji no won fie san yedi agora yankwa yedi agora ana odi aduane ne frɛ ma ba se minya pepe na odi frɛ ma o je se me ko family so abana odi afrɛ ma mam na wo ba no won hu se ade tuntum bi afrɛ bi di bi en ma emre na ono odi aduane bi anu de wa nya ne de obi na de ma na no so ato ade amam obi na de bayi ne ma no nti o chiche na school mo o chiche no school mo eh na wo ye de ne hu se ye bayi so for no wo school ho no be de ne ba ho no be si afo school ho ha ni si afo school mo nkora no awo duma fi awo si school ho man ye he ha ni si afo no nkora no be 4 kora enkura be na si afo be bro 4 no kora o mu si afo school mo be na be ni klom ho o mu nyina tukuru mo bi wo duma si boy na me kan no odi mienu ko duma si boy ben boy na abatan odi mienu ko duma si na Sunday ba ko bi agotfa no be fen se ba bene boy no mo bi edin odi maya mienu no ono omo bayi ana asesen bayi ni de benya no fi school mu lo wa za be di ko duma si omo de bayi no ko duma si enti o bayi ni bi o bi
Where the news will obey. Shani in common in Panifuti, and I won't quite fast over bow. Oh, obey anyway. Where the news will obey for. Aya me kwada na jua. Itimi kasa sama de chime. O kasa. Then me ko mumu no. Bebe fleme. Bebe fleme me ko. When the befro. Mu bi edi. Madam funa we school mo. Or the school more. Many na ka say me o form no form 2. Ono see a bay for. Or no befro. Obe fleme ko mumu no obe fleme. Obefro say oboba physical. Way utimi dani wo utimi dani way snake na se phone na nti okwa no da bio menti wase odi aduan ni wie wo keji na keji de na wo be keji de na mam oba no keji na wo mfie sen o hwa ye freedom aba ye freedom aba e kra no no sha na se keji de na wo be mfie nan nti mfie nan ho na aba no bibia nsi ni sanchere ne no yo manhu ni se ye wura de manajo be kasa saa ya na o ka de asem o kasa na aye kasa o ka o tia na men wote se o kasa nem wonte asem o ka na wonte me ba wonte asem a o kasa se on ka bona na twi na kasa wote se o kasa wonte kasa na o ka no nso wote se o na ye nso o kasa okay nti mi na minihwe nti brawanim minihwe mire bi ye wo hwa ne school ho sofo bi ba ho mo no ni sofo no ba ye pe ne mba ba ma ba ko school ho panini ba ba re ma wo ba no ba ni school fo nkra bi be ya ba yifo asenye de ya ba onye no kore nti nwa aduane a na ma sende man papa la kra sende na ma nti ne pere so a ne menti ase nti obasa no ne sofo no ntutu aminka ne nko sofo no ho a aroye no kore ne nkora no ba camp be ho saa nti oye saa na ne yekọ papa no ho mpai bo saa nyime bi ane ne nko nti nyime bi ane akora no ko nyime bi ane akora ko afọ wie no yekwa wuhu hwe biem nti ale obo mpai amana ma obejai bayi ni bejai nti mi so ntu ana mo ndi ko masofo ho ma be ko ye mpaye sir ti awo no na fe ne ma oyo no wo hu ni ye ne ma na oyo ke kansem ye komuntu kwa ye sei ubisa na sema bia bisa na ka fo wie no boabo ankora ba no mantamu no one betete ho no oka se ngoba yi ngusei no brase kaka nti obrase kaka de ni se mu adwo ana anu yesu Poku Piesie ba yi nti ye Poku Piesie be na anu ye call hospital no obete se saa bibi na akra ne dia mana no ne ma ne be masere pa anu di na chi no be masere pa anu di na chi nti oba asa ne nti si so ne akra na nti ese be abosom be na iri di ne akra ne dia bete se ho na ne ntoma akra hen ni o ma ne ba yi no akra ba no nti na anu ye ba ye na do ne ye ba he no kase okọ ho ne na tia ne se on ne na nti bi im akra no so aro no na kunu maame ayi maame so ewu akra so na kunu maame nti asa ne bebire ne ba ye so de mintimi nkwa nko nti oba asa mintimi nko fi opo nko bisa ho asenda na se de hu mu masem ana o se onu aduane wi ana opese wo ye den aduane no sa hokọ ne be kuna akra no be de wo de se be to papa so no ono no pe nti mira be kan asa ne me ba bra woni mi ni nkomo e be se ye wi a na abusia nkomo a ye die no aya Sompa 98 no munso ni bi asa agoro bi nanso anya agoro na nkomo a ye die no be ka sa agoro bi na ye die nanso nya agoro na ye pasem no pumasibere osofo misa o ho tesen adwuma na asore no nti o chena seti bia no ye bedi nkomo na ye di nkomo me ba chaw nkomo a ye die no mpese me nko amedi wo question afafa eye Sompa TV no so YouTube busane sesei
mo hu da bia ye ka kire mo enkwada ne adidie basa basa enkwada ne adidie basa basa na enkwada ne adidie basa basa namfosem no bra woni mni ni nkomo ada na o papa adua ne so na ya na ope no yunsa ha Eya. Kago mike no Eba na hom ne ka kire. na o papa adua ne so na wo pe honhun se na ope o honhun no o de ye den o mfanse nipa nti o de ye den me de ye nipa ye o de ye nipa ye nti ho na o de ye ni ye unia no o de bia ye obi ye o de bia ma unia no bia na o ma unia no ba ye ni bi nti ho na wa ma ni bi me mo obi abi wo school ho na domosia ho na wa ma ni bi me mo obi abi wo domosia nso nti o da na jo a ya o mbe frɛ wa na me ko mu fe ase nya be frɛ me sese me wura me me pa me ko me pa me nko nti se wadi mfie sen wo mu me sha ase wo wenti wache wo mu wache oba yie no aha nti o hwa wadi ne be 4 years na nya se me wonya 13 years nti na chese wadi be wo ba yie no be 10 years na o post bi wo mana Davi besenga be di post bi be mami me be ya hima na me me nya me di be madam for na amson kon be ma hone sin kon ma hima no ahima na ofiri ha okọ de masin nti wa firi mu kode a be de ne be mama ahima nti hima na be de mama nti be ku ma mi ana papa Jesus Christ na me me nya this o ku ma mi ana papa na o de adase no so okọ ya ahima nso ku ni mami omanye mami no msasa e kan ya wanfi mi wo mi nya nwura me kan ya wanfi na okọ ni mami wie ye no kasa okunu mami wie na eden okọ ni mami wie na ade bedi ni besi ohima nti oyo ohima ho njo school mu ho hima na se domasua abayifo hima eno ye nkwara na mo ya abayifo na se abayifo am domasua nyina abayifo pa ho ye nkwara amomo nkwara abayifo no momo hima no anti sa hima na nka o se ono ko domase nyako se oni domase obi se oni domasua obi o domase e wona odi ne hima no aha enti ono so won fie sen ane de minim fie atwane papa nsa ka o se atwane papa nsa o mo atwane papa nsa e wo domase ho tesi ane papa nsa ni ho ane papa nsa e wo domasua ho e wo domase ho na eno no obedi ahima no anti ma vani papa nkono asidi ayi de obeti ma atwane papa nsa de ayi ti wa atwane papa nsa nti ni papa nsa ni ho tesi o na domasua papa nsa ni ho o de ni papa nsa no kodi hima no na o mo je ni nsa de o mo wi me ho ade na me ma ho papa ti enti sa hima no mo sen kabra be di no na me si me pa de me ndi hima nti udi hima ndi asa ka ma me to ho be kuno ana papa na wabusani bi ana unia no bi no na wakuno ena so ni hima no na aka so ni hima no ma nya ohwe ba nya me hwe ndi se hwan na ye hima no madam fo o wadomasua ho ha me ne bukusi atafe se wadanfo pa no no ona se so ye domasua ayi enkwara bayifo nyina hima asi enti ya mushia wen ehia mantuka mushia o mantuka yes mantuka ifa afunsie ye ho wakata asemme nyina mati ntie ya utie mi ho wo se makasa asenwe se ya mushia wa asie ho na me yede ne hu ye minim ade minim na me kasa ya enhamo bebe ya hima hini na ne be prepare se be mani maso mo be si nkoso hima nkoso hene no na abayifo no ye anti me kasa mo be ko meeting bi no na ya ampa ya ko yeso mo ko meeting no mo ko no wen ya ko no mantuka na be fo no ko ni odumasia eno ne ye mo nkora abayifo no nyina ana mantuka ifa na mo ko hia no
afinse ho baby amre bi omuhia adaka no muhia wo asiye ho nti muhia sa mo yeden dansen kesi ni ya no ma beble enka ni brenya ble mo yeden benya bebe kunipa na mo je hwie gunu na sefo mukun nkora dabi nipa nkasa mpanimfo mukun mo yeden omo wi nam na na ya pa iye ya pa ya me ye bebe nti sa akokwa na bibi na mawe ewa asiye ho nti mo wi ne hunhum mu nti wo ne nam de masua ho ni nyina na wo se wo sa wo but na wo mawe wo nam ne dada nti last Christmas mu koy mu ko shia mo montuka mu ya kwa je power ni of dumasia we mo school mo no afinse ho ko jitumi a yebetim ne akunipa ni bidiaba mu ko jitumi ni wo ho penifo ni bi ho ye won penifo ni e won kra mo ye guse na penifo ni ye guse mu committee na penifo no masters no wo sei e wa siye ho na ntumo mu ye Sunday school for na penifo nso wo ho ndi asiye no sa no ya amanfo ayi anna no so na ya mo ye meeting na sa ya mo ye no wen ya wa de kokko bi ya ja so ya di abubo ba bia na di ayi kama kama ni aso jani ya pedansen kesiye size de twato okora no na mu twitwa nam no gumu no nti mu twitwa gumu sa na mawe nti o wi bi Jesus Christ of Nazareth asa gorobi nti uhu ma me sa ya uhu ni sen uhu ni sen nyoma me won uhu ni sen nyoma me ade na uhu ni sen nyoma me ya uhu ni be wi amu dia na uhu si nyoma me na mami de o kan no kure kure nkasa no kure se nyane papa ni wo fi wodi a ndi enye bi ebi ne omu onsuro nti mema na form ya yo mo den menyo bi ahwe na onu o mo dana ya se obutu su no da sana honhon ne ba sa onya ne hwe menyo ne sheda nti onu uni hwe de ya be ma no mo ko honhum mu sa onu wada sa na ya o mo nye be ma ne hwe o mpra na o mo nye ne hwe o mo ma ne yade bia o mo nku no so untimi nyane ma wula mu wiye no obedi me go first beti ma di misu me wula mu wiye se ke untimi ni misu bi anti so munni so nti dia wo pe na wo ye anti me kwa me nko me ba chi ameko me pa me nko meeting no nti se wo ye panyini nye panyini so onya panyini so ba se wo de wo ho so wako wanim ewo bayi enum nti dia wo pe na wo ye asi nti ayi mantuka honko na mushia domasia hono mu ba bia ya bayi fo mushia na mantuka honko na shia ye pa ba di dania ko jina kwa akwanya mfimfini ni ashia ho ka kwa mfimfini no ka kwa nkese na eda ho no ewo mantuka mutimi ba bia mo kyere no wo no mutimi jina ho mu jina wasana mo ye den ekoro masku mu akuku hye ho batwitwa na ngum park enye so bibia ho papa safo bomba ye anye yie kwa nsuo da baabi moja gu baabi ewo Roman Park ne so ewo dumasu ya ha nsuo da baabi moja gu baabi kuku hye mfimfini batwitwa na ngum center baabi a ewo dumasu ya park ne so no Roman Park ne so no moja gu baabi ena kanana nso obeye we ho dan on su fepedien park de ba dia ida de ba se papa ni nko an betim papa ni nko an betim atutu afua papa be Gianna are na nko an betim atutu afua ono nko an betim atutu afua are ntia powerful too Gianna ne powerful one musuro no
mama de me call. Akaje de say obemana akofom. They say akofom kaka. Is a baby na akofom. Mo call Gianna hono. Auntie Gianna no a powerful one. Muhuna. Ko an betima. Audience at home mesuka me hu ye mi. Gianna betima, no go betima to 12. Ndi sa park na da Roman Park no, Roman Park na da. Osi moja ginafa. Ensuo nso ginafa. Ana kukuo hye mfimfino. Kukuo no si nipa nam mum. Aye hwan nama. Baji chana mat. Anti park no nkura mo bobol wo so nyina no aye moja ni nsuo no mo bobol no wo so no. Nti wuduru hasa na wugina ho no mbobo ya ho yo na ufilisan. Finihe. No ane se wo hwe omo. Nti omo bobol no sa na un se wo mu di agro keke ho. Ah? Me say. Nti up to nekura sa moja no ho. Aya so ho. Ensuo ne so ho. Kukuo ne simfinfino. Ena nkura ne bobol no wo so no. Na se ho so na mo so mokum. Wose? Menko mu kula ne ho. Wonkom ni nyina na ho. Na madamfo na kira mi se. Aha, wadamfo no hema no. Ona kira wo se sa area ha no. Nti wo se wo Roman Park ne so. Roman Park ne wan. Ababia clinic ne won. Park ne da ho no. Anti nsuo ne wan fa. Se no benkum. Ana moja no so woni fa. Aha, nti keeper na se keeper gina ma ogina mojam. Ana ba ko so gina nsuo mu. Ana kukuo no esimfinfino. Ana nipa nam gum. Anti ana mo de bobo no. Ana o se sa park no nka mo ba be ye nte se ayi dumasua de dumase de no. Ba mo mpena mo manye. Na nye ready. Oye ready o ti mi tutu fi ready be ye. Ayi dumasua hene no. Ana Gianna. Oye nya pepe no ageza tutu fi be ye. But apart from Gianna no bi antimi tutu sa de no. Dumasua hene ko antimi tutu. So Roman school mo. Miti. Roman school mo. Ba be friends Roman school ni e friends nka school ni Diana. Dabi. What's Roman school near then? Roman school no. Bawa we were a fancy. Ya boy! Ya back Sompa. Suffer now, quiet intimate to. I didn't hear soften about wanting to know. I didn't hear. Or software Yamon Concro, Yamon Concro, no Jimmy to do. I didn't hear. Woman Yadi. I don't know, I am not over him and him. Huh? I don't know, I know him and him. Bibi woman, man. Huh? Him and him. I don't know, I want to meet him anymore. Bibi Tarabani man. Cabra Poku home. I do my thing. Umbaya motil reception. Me can be a now him. I didn't hear. Mehoyo, Mehoya, I didn't hear. Maybe you're anyway na. Let me do us. Anna Micasa, about if we could meet. Nina Yabako. Mokoya and puzzle. I call the time I make us a mobile meeting, and a mobile meeting. I see. And the Muko meeting is Rampa. Now, Mokoya now, Motis Macassa mobile meeting and Hamo. I know young. My Yamazo. Davy. And Hamonzo. Now we are Metis mobile meeting, no, and Hamosa Macan already some meeting. I hire. But what is some simple meeting? Na anya one so. Dabi. And na mama who you hunana. Some me never before. Dabi. And I'm who be paying. Me nimu group no. Dabi. Na ve me yede ne hu se mobile meeting no. Mo ma de. Ne hu yo nwanwa. Ah? Me hu yo nwanwa. O se me hu yo nwanwa. Ni
I prepare say. Na mo prepare so mo ma hini sikuru mo. Antinka aisa ahemfo no musisi won bi anka mo mpene so. Ba ye na mo pene so yi. Ana giana na. Endi da yesi hini no. Da yesi ahemfo no. Na mo mo yi. Yeah, me go heavy. Me go heavy. Uko heavy. Na go me go mama fie. Ah, ma me da no mama fie. Uko hin. Muko meeting na. Yes. Aha. Endi da na mama fie no muko meeting. Muko abayifo meeting. I see. Ndo Ya go say yes. Hina nya ye binti. Meet you. Hina na anya di hina dia. Anya ye. Oh, there's a plan I'm boy na nye. Nti mo be plan foforo. Plan say plan is anya ye bio. Nti Ye jana se man. Mo jai hene na agia na asem ma no. Nti tama ye si hene no mo mpagya pagya mo nyina na mo ho. Ah, na mo ho. Ah, be to pa da. Na ye mo shin won. Time. Wo say? Time. Na ye mo tan. Anti sa mo nko anka bi anka hene ba ko firi fom 2. Anti sa ta na ba ifo no sa ankura ba ifo nyina na mo around. Ni na ye ho. You go heavy. Mo nyina mo ko hebi. But the come you do ni na se fa ba ni na ni ho. Ni nyina na mo na ye mo tan won. O ko say You bi. go heavy keke. Manga sa nga he. Aha. Nti Me na ma na fi ni na mo keke. nti mo na ho nyina mo nam ho honhom mo. Na mo. Na ba yiye ne kita mo. Ana mo de ko dance na se bi. Vanga dance na si ya no hansa ye ba. Ah, ba je no mutimi gya no ho. Ya, we ba ja no pa we o de baba. U gya no we. Wa kuko bi wo. E wo dum hia ho. Dis a wo de kotum. Ana obetimi gya no ba bia. We ja no ba bia ko campo. Na pa we ja no ba bia. Na obi nkofa. Dabi. Obi mfa ba yiye no. Obi antimi mfa. Obi anti. anti. Ye be fo na be hu se be yo. Onye be fo ya hu. But dumasia ba ifo do so pa. Ah. Nti mo nkura na mo ya ba ifo mo do be sen. Ha? Dumasia nkura ba ifo no. Ya da so pa antimi nkan. Ei. Dumasia ba ifo nkura mo do so pa. Nti rom Ni ho ahwim. Beble o school be jai. bi mo so ko se Ti ya to ni nyina be jai. Aha, nti bi mo jai no mo de ko. But they called fair pay, but you be fair pay school. Be all boy in a near your code. Me whom by baby for you. Nti fia presume was ba ifo. Ah, Mo mate fo ni bi ho. E na dumaso near chia. Am I trap? mo chia sen. Your channel if you. Yes, and I channel for this guy. Never who say a chia. Aha, nti hu ni aba ifo ahu no. Ah, Nti hu na mo chia wo honhom. Mo won chia mo chia wo honhom o. Ano de o kan nyeye. Minka. See. Nti wo ba wo de ba yi ne ba ya na. Wo ja no ho. Na de na wo ja no ho yi. Wo ba na usuru mi ana. Da bi o de nti a wan fa ma no. Anya hwe ya. See. Nti wo ba yi no wo de ye den. Nti wo de ye den, pese wo se wo de no wo de ye den. Bi how I met him the boy. Na me anga se me di si ade akofom. Me ntimi mfa mo me anga se me. Ah, wo abon. But bibi how de Me mfa mo ma me so. Ani mabusi afo. Ah, nti wo ntimi mfa mo ama me. Wo ntimi mfa mo unu ya. Mabusi afo bia me ntimi mfa. Ba mi se obetimi di abo am. Ah, me ntimi di abo a mamfa. E wo kwan be dem wo na ya otimi di bo ha. Pesca bela. Open, your man getting kitty. Ti sesen. Eno ne ya wo ye ne sen, wo bua nipa ne sesen. Wo de kɔ camp wa na. Dai. Wa nkasa. Yo, dan bi wo ha, o di be pesca. Mo wo dan. Ah. E wo dum. Ma, o kasa ho. Dan ke se ne si ya cho. Sa dan ne dia. O se dan ke se bi sen. Dan bi si ya chi do ha paska. Wo 3 egum. Be ma me man na sefo. Wo ne ye ba. Wo ne ye ba. Office kan be wo
uhuni ba tenten tuntum o dem ho na no be si enya obu fie do ni bi anti fie no e wo duma fia ho esi duma fia ho esi achira ho apɛ e obi dia na bidia obi de no nso de amai sen Jesus Christ nipa ne dia mamo se mo mfa nye nyankoma de nti so obi ba na opembo a na mo na ko wura sa adan no e ho na skali go ya na ebe wura mako iska na ba mo abayifo no ana be wura mako iska ne dia ba nti o kira me ba mo betimi ayi bia ma me ana me de mo ma me Davi na mo nyi loto number no loto number de mo nyi sika nko a boko iska no wa fit no wa yewe ni ayi boss nti sa fie no esi duma sia esi ye chira ho ai we ye chira ho ha nti mi wura ho me hu ana me ni ani de me hu he ipatenti me ye 2 kra 2 baba ko be ma ba ko ana mo nti si o mo ho sese tentene kese nti wura ho pe hu mo but we are ordinary person we duru ha hu se fie bi si ho na de na sa ho na nipa na odema mo no ono so ye mo member na o fie ni wura no wen ono atukai na mo be fa fie no o si emfa ya vanya de so o de fie o si ya ni pantsam da o se o si ya ni pantsam da o si ye ni pantene mu da ana mo so mo ma ni pantene mu bio because mo ye mo ne ma wo Jesus ya wa Christ je bi o ha o wadam o wano eda ho ba do wa de bi o se ma mi se o yo ho ma mi o ma mi suru won nti we nyina wo ka o ma mi ni mu won onim se me be fo onim se me buani pa ana se finish ya chiro ho no me di nti wo di abo bi da me di abo ni pa bi de ama mo de ye pa bi de ko abo chen na sifo ba be wie school ba me ho se be pe se be wie school to asoko ti nti wo bo a wo mo ye bua be wan kasa ni ba we no de are nti wo timi bo ma ne atimi otimi bu obi ma otimi hu ade ba wo de wo bon ade ntia me mi ti va mo sa na ba yie ne tia na na wo se ya mo ko gina kwan mu ho a te se me ba bi a mo kire no wo no mo ko gina kwan mu a mo de ye den mo ye den wo ho ati de bi ya ko ha ne akwan de ya ko ye o se no be bull fucking adentia o ke kan wo mo nsem won me ti ba tu pa na so nko na mo nko so accident da accident ya ka me blagu awa hin aka blagu akwan ni so awo duma su akwan no so ayi high ten ayi kwan ya ko bekum tukwa o bi ansuo no wan de wan nsuo ya da hon ensuo kese na da hon ayi den be ya enye ye bio o mo ye nsuo na enye ye bio aka me blagu ayi baby a hot tantan man tu kan fa na wo kan ma wo kwan ni so ten kwan ni so ten wo ko ayi brekum no ayi baby a ho ayi tantan baby a se da bia nsuo atata ho no omo ya enye ye ade mo ayi dem ho mo se ho won nana o ya ibese anti o ma ya ye adom no ma ba ho ba o ya ibese e ho no mo ye mo ho park ya na bibi shaho nana nsem ne dos na meba oba
And say me pesa sa ayi ni nyina free so a ope won okay mate say o ma me ne ma no de o mfa nye ne hwe bibia ye kama o mfa nye hwe okay me de say be one time ope ma se mo I'm in Bakra or Kazazim, who has me. Now open the pakra no by na won hu ni pakro ba say the wo hu me set me one time I'm himself the ma himself and he some me there one time humanim some me one time some me one time me nyam hwe but about for more than 1 year me hwe one time so I see na me ya doma on ochena me no be din komo why meba Champagne, Cassia Bonnier, Champagne, Sompa Panier, Champagne, Radio Nier, Yaba, Sompa. This is Sompa. 98.9 Oni penkania we hu no ni penkania wati nani
Sumasi, Nsem Sisi, Sumasi, Nyema Sisi, Sumasi. Missy, Nsem Sisi dake munyama Sisi Sumasi. Nsem bitu mi koswa, obieni tuyapa na soye de koka, okoka we na se waka so bidi boni, we na se baby o se na Nsem Sisi dake munyama Sisi Sumasi. Oni benyano no dia casa, na koni be wanwa, kanye nieti ubinyo, missy. Abusia anya bete nsema yedi nkomon eye hunhum asem fatu tirim ye mo bi edin ose giana chachus das no oboni din ose oye powerful na ono no betimi akohwie saa mogya ne niam agu ho abusia Mame kanfo biscuit bi emma CBL West Africa. Me ba jo se oko Lemframes. One Lemframes. Night market ya unse provision store bi sram ho saa akopem ba bi antialesete no. Unse provisions wo ho. Uduru ho a biscuit bibre e wo ho. But biscuit a mpanimfo agya tuma enkwara pepa bepa cho ochena no papa. Ukoto biscuit ama oba kache ne se ope ai sie e ba chaw brawa na mo amko university no eye manchi cracker manchi ginger biscuit eye munchi o eye manchi me ba chaw ye ton biscuit bi ye frɛ no manchi digestive biscuit spelling ni ye MUNCHEE but yen kan munchi wan hwe be kan munchi manchi digestive biscuit de papa asi kire nim ene wo manchi milk crunch ene wo manchi shortcake biscuit ene manchi gem biscuit. Provision store bia womo eton biscuit no. Ode kwa so pe manchi for womo biscuit ni bi. Wahu eye manchi na spelling ni MUNCHEE. Also pe manchi cracker, manchi ginger biscuit, manchi digestive biscuit, manchi milk crunch and manchi milk shortcake. Ena manchi gem biscuit minjai me ba chaw enkwara biscuit ya wo mu dia ahodin wom na apomodin wom na sugar no so too much CBL West Africa wo mu biscuit a e friend no digestive manchi biscuit odobon se ya twere ho manchi unse manchi biscuit ayomo unse wo ginger one wo ho eno no wo mo de akakaduru na aye so ni mu akakaduru timi ye ene ye wo manchi digestive biscuit ena manchi milk one de milk ye no ena manchi shortcake one say de ya na ba ku bi friend short hwan no short bread no sa pepepepe na wetie ena manchi gem biscuit. Mr. Oba edi ne birthday. Akoda bi edi ne birthday a also pe manchi cracker, manchi ginger, manchi digestive, manchi milk, manchi short cake biscuit and a manchi gem biscuit. Baby omuton provisions bi a say wholesale or retail. Omuton bi elho. Mr. Eba ya che de papa se
ohunu gari anase oye mashke na sa oyam manchi cracker ana manchi ginger ana digestive ni biguma o de opa wo mfa sugar kura ngum because sugar kuma bi na wom na o de kakra bi aka ho ebi ana ope bi eto ato afre 0244 856141 0244856141 a manchi products bono bitters emfono a mono hangover nim koko ene eye anumu ato bro kan loss of appetite eno menstrual problem no ma emoja ne beba obo ha ne moja no emma twetwa sisi saa Food and Drugs Authority and afa plant medicine research for agiatom ye no osunya ha ya asu akwa 0559078629 afa tentre wapom na me ya adoma ya the Father's Day bro kwasie da ebe ewo eye s back 2 million obedidi o papa bedidi o wi ebe ma shit a free 17th no kwa kopem next year o yare a 21st clinic sciatica no kra ye be hwe free umpe we na apede 1 year instant insurance edema ejanom Mother's Day sudura saa na ebe ye no 21st clinic ye ni 31st clinic bia o ba bia o me sciatica expert e ye 21st clinic Kuzuni Enterprise say oba no comfy baby diaper comfy baby boy na de pepa ne to na Rusia ni panyi bi yara ohia comfy adult afei pese o ma ne ho ye hwemo a na wako Kuzuni House of Original Perfume Deodorant and Body Spray ye oba ko ho friend test aduro na wami egu ho o de ko ye nyiuska o na ma no e u perfume ye hwem na efe oba be to bi womo a Turkish products Tiana Washington so Fabako Hellis International School Kuzuni 02434326666 Anoche drugstore udru hapa uko friend is saying New Town udru hapa Abrosan Tentene no ehona perfume no Abrosan Tentene opposite and a comfy product ne godo Hellis International School say yempama kwala school fees Headmasters ne proprietors ne proprietors no oje akoda no feed ni TV a na wapama akoda no so wapam no school fees enemrem na bi Hellis Senepa womo ewo eye after school care ni chese akoda na makwan ana se womo ye vacation classes no ye fa telephone ebusa oh ene sie kwasi Joshua oba no wa school ede na sie oh pacho watu kwan ontiapo ne aba behwe no Tropical Hotel baby omo ye passport no Jubilee Park 02415876644 Afi mame ma won sidan enra nsuo no 20 mame kanfo Jackers Agrochemicals Jackers Agro Company womadro adom 480 SL emfamao akuafo nyina dro no 0243715539 afi wasidan op Watercloset akọ Bakuni aba no also call Wawasia Station PWD Waterworks opposite Kwanda Duko New Town Udu apa Yefreho Anatabo Ventures Watercloset a boo hand washing basin squat a boo complete na boo and afi de woman the tar down hono so a boo na nebu fono okwafa fridge in towel sanitary watch China memo into direct from the manufacturing company straight to the distributor at your wholesale prices no abeto na wakwakoton as a retailer 0553288616 afei mamenche on chance papa ansana wanya mattress papa e de adam Joycam Roofing Company for say wire wiring awia fan chance no eboso be chere ba bia obenya cables papa na they are wiring Joycam Roofing Company for say on be ma 15-year solid warranty against fading empro and so insuo ta onen chance ni nkukuo ni problem bia wo Sunyani area 4 Golf Filling Station udru ho a 0551009000 afei mamenchiro ba bia obenya cables papa so unim onabo say yawo unim ho aso ko rest no unim ho aso ko Total Filling Station ewo Sunyani after runabout nabo small runabout no also call rest Total Filling Station opposite then tia bi yabua ya na brose to aso miensa e form ho ye fre ho Gibolt Electricals
electrical appliances nyinara ebi ɛwɔ ɛna cable bi a wopɛ sɛ ode yɛ asondan ode yɛ factory adeɛ bi a di cable yɛ de yɛ wire no oni problem wire type bi anso bi ɛwɔ wire bi wɔ hɔ a ensuo entimi enhye no enane no emframa eja enkanka esuro no yɛfrɛ hɔ Gibolt Electricals Bacho monya de we Gibolt fo mo ne mo amaye mo LPMs no mo mehu eye management na mo hu MCR na mo hu Nsem Sisi kameka ye ne yi mu area ho na mo gbawura ho na fa mi yi video no saa wa hu we tua kakra bi ka ho na mam kakra etafre a eno ano no na ma yi a kyerɛ wo afi sei kamiwi na makɔ Sunyani na nabusumadwam Coronation Park baby a scoreboard no wono ɛhɔ yɛ Royal Foam na hwɛ Royal Foam hwɛ mami Royal Foam wo ɛyɛ TV no so mami Royal Foam hwɛ one Royal Foam hwɛ we stand out Royal Foam rest assured so what I say foam a woda so a enhome woda foam na hu sɛ atom na asɔre a ɛbɛma wo spinal problem ɛbɛma wo ɛyɛ osisi omfe ɔkyena wobɛkɔ hospital so asa meda foam no so aduro no enko ɛyɛ Royal Foam da foam papa so 05092259927 afi wada asɔre no mame ka de ba akon kyerɛw emopitiri nsɔre ade ba akɔ ɛsɛ ɔhyɛ ne sono no oda pɛ emopitiri nsa Joshua na ɔta ha madwempa bɛte kyese tam na so bosi ma bopitiri eba sa bosi wani so biriwu so odi agora obe minato ɛyɛ very dangerous enti nipa bi ya woda wani ti ɛyɛ dan na waso so bi na abopunu mo seta na bi ti o sɛ wo ring fence wa alarm na abeli o don't just wake up why mo pitiri sorry o bo pitiri sorry na odi agora minito kum ɛde yade be ma wo oda pe relax no matter how late you are adwuma no ha wu a ye mfa nsie enti woda pe wani ti pe stretch o hu sei wahu na watene wo nam kakra na wada bed no so relax na say you are in your room you are in your bed oda Royal Foam so afei na wada hu sei na wasore na watena mpananim na waye afei na wabompaye na wasore wawie ensori putupuru wate enti abroni se car o start here don't just start a move o start a person ma jani siso kakra be 5 minutes cheso pese engine no oyo no wure baabia utuna trans na be high engine no sai na nipa de ete ensora trans wate we ye tidbit afo wie pe bie fridge no se mizo wo ma yibi nanom because the anka kwadu abrobe amango pineapple na aye nti anopa nom saa ayini a enha adwen o person betimi aba ha beton do so prom 02462702221 o te say yebo oboase beres Food and Drugs Authority for Agiatum, a gonorrhea, syphilis, waste space, menstrual problem, and a fake candidiasis. UPB 2 054-1305287. Some of business in there. Or him enterprise or Tom POP friend Sky Deco or a sole distributor, our Bonahaf Mantamanina. Or town the Kia Bebro, our site in the area be a Wosunya. Or turn to do almost work at a discount, or your contractor, look at a discount, or the mouth wholesale prices, no but to the accord retail prices. Fiepri or Himan Quanta, what Fiepri run about na Oko Fiepri no. A free frames oil qua coping baby, Nico Furniture Works Bono, a winner aye Ohima Enterprise, and a Ohima Junction. Otra Jokuna filling station now come baby on Sunday no. I was saying green na twaso miensa no a form ufi Fiepri ba first store, ufi here kwa store toso enwotwe. Eho 02037219006 Sunyani Area Teachers Cooperative Credit Union say enkwaji loan bia mo pressure enkwaji loan mo se waduane enkwaji loan mo nwura wo choba enkwose yankwa megu anu masama menchia anti Asana of Asana choba ewo Dreamfield any abisinkwa no so anti Asana I want to say nyame Israel Divine Miracle Power say bra na Dr. Iwaya do 2.5 to Tisikano. Yade te say diabetes, stroke, asthma, hepatitis, anemia, and also prostate cancer, gonorrhea, syphilis, nickel, media, and white, and also sexual weakness, low sperm count, utipa organonia glaucoma, or shall sa kopim say yade nebeko. Glamoze Hotel, or try on your left, 05420
8983 abusia abono ngotwe pa mi tene aduanan enwotwe obebusa sana na mutwa aso no enne ma ye confuse obebusa sana na mutwa aso abusia ye twa aso esanse ensem na eba no enye bia ye ba obi edin na mum no akwada na nkasa ote ha no eduru baabi no na aso amfa ba mu so de aba because no say onhwe on bebo no anaji won be hwemi o say da won be hwemi ti ma mentwa so ese mi twa so ye nge honhom achinye aso da ma mentwa so nti mma ne ntoa so ntimatifo mi yi film na wase da ma mentwa so na daachi bia ya toa so because pressure ba ono so ya akwada ba ya eno so nkyere se akwada na maame ne ma oton no ebia bibisi mo de ze de si yamfo na sisi ai na we ya baifo fathers no ko ha ene na o kan de so ya baifo wo so maame no papa no nuanom ene wasefo krono azan kuntumpo ene de ma abonten sisi nkrofo ni nyina ya bayi afefrem ne ni nkomo maame kenka messages ne kakra na yeni enkomo pa cho fato ha mame Facebook ose Samuel Nyame Tia Sensia ose great work Nana Poku Piesie. Good evening to you all. And I say Nana, I'm Samuel Nsia watching you live from Afrisipa Medasi Gold Chrome. Ahmed Kevin, also my name is Ahmed Kevin, watching you live from Night Market. The girl is stubborn. Pachonya stubborn. When I say Idrisu Abdullah no say Nana Poku Piesie, I suggest you end the witchcraft conversation and deal with it privately because she may be stigmatized when allowed to utter certain words. Good work, Nana Poku, keep it up. Hey, God have mercy upon us. Even Siamno say, hey, I'm even speechless. Intimin kasambo. And the come be there no say wurame Constance no see hey awrade moye mayo na Sule no say awrade ya wo keep up the good work Junior I say Ayasemo the girl is telling the truth or joking. I say some na I say no kura na o kana na so odi agro hwe I'm scared. I'm sucking it. That's a guru be. Keep up the good work. Na Jane say hey na the audience say maba o send them the biaba. I was here. We are more mutual brofo. Akaya ni ayi be friend. 0543 989 0247 989 989 menchi anaye Nsem Sisi o kajo ohwe Sompa TV ewo YouTuber numbers in the go on na wafre hello Nsem Sisi o me say nana bajo hwan ni o ofa nke ni o ofa yenti we nana ma me ho adi ba nyumre pa nye easy nana no ko emu sa tamu akra me ka no no kra kan asamu ka ye ma me titu pa se di o kana no kra kan na fa na se bia o ya akra ne se onzo ka se won chata muso a umba shine pa nana obedi adi se ogira wono na afo na ba be gina ne nchen abaifo no me ka me kire na wo ye de mu na tene warning wo ye de ne hu ye na samu sin da je mi freeba wati wase entiani eno ka se uncha to no na anta na wanka ta no powerful tenti na wo pushina kansam konka wa no pushina ba de tiga ka ta ba o ye nya asem no nti eye se yi twa so na yan hwe ni ye se ye mano so me da say shall be didi mu ye me the subject matter ne say
enya akora na obeka no won kon afa so onya so called so onya abaye no eya aduanim ahokyere ni hienti akora na ko school ko bebe mo aduane ko bebe mo aduane kofinya ko ba da bia dini duane bi ha onu mo obi obusua asem school feeding aba ti ko na mo nyina atonsa na mo didi hello hello Nsem Sisi o Nsem Sisi pa why ni o ambassadeur Kumase yenti o sana enye da ko na me kura me ho agiri me enye bete ozo ogrodu e ko enya okura na usuru ubi da se mezo motani ana enye san na misuru masasa wono be na tie anka bo say yes enye bete you with us Sompa that's it 024-7989989. Hello Nsem ewo wiase o ana nana wacho ni ka za friend Ismail Odian kwanta yentie mo Odian kwanta fo nana nedie omo ye ho dwire samoso mo Nsem Sisi asemu na anrai loan na sama na ga se kremoni bi anye loan ema nipa no ano me na metro mu kakra no Quran na chese nipa bi obeje loan bia no o punishment say ono ma me abo ajama wo nipa sa na ti I see punishment last punishment no Obia obema bosia obia obema bosia ubesi ho no etese ono maame abo ajaman ewo Coronation Park ono maame I see according to Quran no mo na yesa ndro na nyentro na midi ye no sanity mera se ya frame alhaji biu mia akora ne se na no ye no nwase na o me ka so mbe ko meeting but o mo ko ye so o so se me ye de ne hu ye asemo hello kaza wafa kaza ne so di asema ba asemo kaza wafa no nan fa po na o de tu ku wura tu nyansem ide aye o sie kwasi Joshua ne ayi achiame kwasi ni wo mo ne kwafa ba aye o sie mini wo wafa mini wo vio kaza ka so ni mo se dia mi kaza wafa Nyankopon kan ho pa o ma ye tinsem oni si mi tia si na mi tia ni na mi tia komna na se mi fresha ahoma na hot ahoma o te bia me fra mi sa ke o stati ya mi sa si o yani ko da fufu adi kamo woni ba ko ka ho me to kan o be no kakasi ate da bia me to kan mo nti kabra Nyankopon kan wate na me de wa ma me ate ni ho jiri mi o kabna kana kre na wa ukra usuru na misuru na usuru anya bete hello Nyankopon kan na ma amodin o mo nyansa o mo hunu na de bia fa boy sa amen hello nana Poku Ajoma wata boko de adomo azekini ana ana pa choja o ka za free tuwa ungana mahu yenti o azek ana ko to ko pazo ne wa mo o se ni wa o kan ne wa mo na so nsem na o ka no se na wo studio ha bi azek ka bo hu say yes anya ne hona no moja na enya ya ni fie preba ifo nkwada awra de na adi duma sia ba ifo nkwada na ne de awra de na adi wa tiwa amen ina empire amen na awra de ye amen
maybe over let you know again. Amen. I'm sure you contact pa subiri so Kenya say ahafo number 1 number 2 jedu ntotro so wamahini so asapi dwabo so akati so debi so etuna sampa kokwa dibibi mayira omewo mayira oma ewo jama north and south omewo tachimentia ana fe sompan konansa 90.7. Hello Nsem Sisi o ana okay acho diu kasa free Nitacho midinde Abdullah Kremo Banda Bima. Banda. Ay Banda Bima. Edamu kuha ho. Nitacho edamu life. Mo yentiewe. Yami embo mo ho ban wate. Ami. Tembia yana mene mumu ba ko edin komo ho. Na sebi yasina da ho sebi o ntrebiasa. Muna mu yesa anyuma ye frenya me chira ede mama na nya me ban body mama nini akamuri na ofre no nkremo fo yenguma mu nyema bia ewo koso wiase wo me sebi ye wiase ko ka se bia ede da kwasa wa enye de ebe hunu ni o na anyume kwa na na tantio ni se bi se ye kura no bia piwo aburu bi ewo ho ewo nkoko ebia ebe ba deliver mu baki Nana, we say, Mr. Quabana, we are frozen. From Quabana. That's it. Would you, Yamia, my secret family number, Namin Chewa, you what it? Marty. You will say, when you might be a Colaria there, Hanu, you will never be a Carabin Cobble Cabo, Monte Garden, a better for own who will be Biao in the Navy will be. Sir? Minam Catcher was a secret, you will show me watching, and anybody who come a no problem. Nima mended Garden and one no more babuina, come. Amen. Nyame to me what it. Amen. Uri nyame ma men pese me cheke ne mabintu achiri be kata ochna me fro ne edi nkomo why mate me so da say we are CBB nsikwa o Allah na hello see you Sini me kasa free yamfo fo yentie mu yeah and then asem we are not no not pan asem akwa ne ka no uhunu se aya grobi no oji rare because with me ehunu se wuti krobi mu a me kura me fa yamfo de nya example ajibi wo a empenfu ahye ho bo se yesi hwe ye beye eso ombe ya uhuru ye beye ke be kwa kwisi ni nyina gina esema akura yi ka ne so eti ewiase na dawro ka teze ko bia nya spiritual father kan ko bor ho ban nyame na wo so na nko waso mu ye no wa bor ho ba wa bor ho ban te ewiase bonzo bi bor nyum wo si bibi sikwa enye bete na eja uni bibi wakukuduro ene tumi ni akukuru ya ekura woro minya bia ka pepa sa ni to wala masa anu tene rough we bold one nyagro me that kind of person no me fitani para me tesani panelize pan so bi oye kukudo wo kukudo timi ye nyima sana me that you will be sabet enye inure me wudi be bia Already Yankopon omo bi wati mate me bompa ese bitimi so aye adwuma Yankopon so kan ho na so matu bia maye amen mukomu nkoto dwani ma ya mommo mpa ye mayen na na dwe nya bete we yeda mu ho Allah saa ya na ye interview de o kan krom se ne ho nya hi kura se wa wote a saa domo so yakwa no so na saa o de ya busa eye arena of miracle adifo no ende hwe on be hwe ya na da ya meso no nya goro si ekosi joso no firi kokwa ye ebe mate hello Nsem Sisi o na kan see
Pacho odi ukasa free. Hey, honorable. Yay. Ghana Mosi. Anio, honorable. Ujina hin. Babu number 4. Miami kurom, Miami sikurom. Ewa wasi kurom. Ananadi amate nsem. Easy. Opa mo di kwa tia. Ah, mase no. Nane. Opa. Won chira. Nyame won to nkwam. Na omo ho ban. Na de wo ya no de no. Amforo be kan wo. Enye izo. Bom na be. Aya chairman so phone ni nyina mom why? Yo, yeah. Neda se me chia babo number 1, number 2, number 3 mantewa mantukwa. Ene eye main so phone nyina wa babo number 4. Arena of Miracles. Ba me basi si a na fe maba aba beto so. Hallelujah. And in program na baso me pacho 23rd na wahye no so sa e de amaye. I say 3 hours with the prophet. 3 hours with the prophet. E one day pe e fida and inti ye to nsa de afro bia e 23rd me pacho she date ni nso na ye nyina na ye mom 23rd of this month. 23rd of this month. Okay. Unim say ade ba ko enim say if there is a man to pray, there is a God to answer. Okay. Nti ye woni po bom paya wo nyankopon so a otie mpaibo. And nti 23rd ade ba ko a obonsam eti ase pa eye woja because of say ye boni free wojam. And nti no me pa cho she date ni nso na ye ntimi nhyiam na ye monyame mpae na me gidi say after say mpaebɔ no ebekɔ wie no your life will never be the same. Onyankopɔn beba besraw na onyankopɔn ada ne ho adi e de akyerɛw e wɔ kwan sonko so. And nti programs e wɔ hɔ na wotwi no eno no service no ano nje si utanto maybe ana oh diplomatic diplomatic am say edi na e de ato so no man look very beautiful. But atade e hye bia betimi aba o hye singlet ko betimi ade aba ahon fade bia betimi aba bi na hye yankopon ma hu se ba ko bia kam wo ho ana am say amo a omo so yasne ma ye ba dwumade so abribia no aya na ye pese ye bo ma baso na ye hire yedie ne kase edimom partners of prophet miracle partners of prophet miracle ministry onyankopon hyiram omo president ye friend anti gifty ene ona bedi akire samson onyankopon hyiram ene omo support nyina ame yetimi kansempa eti se mo na mo kansem no because of say mo na mo so yasene ema ye ka onyankopon enhyiram no ntre mo ahyem bebre ye kira nsore mani nyina asofo nyina ne nsore mpanyimfo nyina onyame nhyira obia anti and I call agenda for the day. Yes. Eneno atifi asem no onyankopon e wo bi ma ye na ena atifi asem no say wisdom about prayer. I said a lot of people are omo bom paye bebre but ebi boy mu aye ma ebi nso bo na bomabu ebi nso osimi mobi okra obi nso kra simi nkwaso bi obi kra simi jam paibo. So we want to teach about the wisdom of prayer and our wisdom about prayer. Nyansasem ana nyansa e won paibom nti ene ye topic no no. Okay, na yesa metiase ampa na ye mone sa keke. Ye mone sa keke. Oh, okay. Untimi megina omom paye sa keke enko. Ye won hyehyeye e won paibom. Wasa udi so. Se udi so. Se ne be ya ne wo bom paye na kire no no. Obete wase na wayiwa no e wo nimremu amana tumi aye. Se enipa bebre timi obi wo ho bom paye na wo bo no. Ose ne obi sa ye ne nsanka na amana bamabu ebi amabini masan amabini mahwease e wo Kristo sumu so ese ye kire na se ne be ya onipa bi agidie mu beto na watimi agina pintin abom paye abra oni onyame ebenya encounter no enti se de
platform no be sia wo dia mpachomatic onyamishira entia kese nkoma me spiritual father prophet miracle Damwa Godfred na bedi achi prophet Daniel Damwa Zion onyankopon hira mu nyam kase pa ba bia mu wo bia ewo Yesu Kristo dimo amen. You teach about the wisdom about prayer. Wisdom about prayer. Wisdom about prayer. Nene nyankopon pa I will give 4 wisdom about prayer. Okay. Na onyame ani monyam ani ne tumi ayekase. And the Facebook num edam live Sompa online.com. Nti edam ani nti betumi ahwe e Sompa. Yewia ase teachings no be 30 minutes near the awie ye be bom paye e de amanipa bebre and ye be release prayer e de ato enkrofo bebre abrabo so na I know say onyankopon a oye magya nyankopon no e be ansa enkrofo bi emprempren ama nani munyam ayekase because he is emergency helper oye emprempren boafo odifo wonim say Bible can say the name of the Lord is a strong tower. Okay. Onyankopon dino ene na ye abandending eno na ahotefo edwane kotwa na omunya fa ahodie. So anadwi ye wo nipa bi mo ha it's not by mistake, it's not by accident. It's not by mistake, it's not by accident. Entina wutie yen but it was the purpose of God sebe fulfill our life. Sane onyankopon tirimo po ene ne waka betumi abom ena ma watim wafidie no ede abeto ha. Ene nti ye besere se menyi afidie no emfiri ha. Ma ne ye ka no sua bibi firim na yemfa mobra na onyame ani monyam entumi enye kase ewo Yesu dim. Amen. So Odivo me start very quick na yetimi abo awuram na onyame animonyam ayekese. Okay. Me start very quick na yetichi ewie be bom paya matifo bebre. Okay. Na ene one hwehwa yaresa benya instant miracle of God. Amen. Anytime I like things about Christ Jesus. Okay. Anytime you be teach awie bia no we release prayer. Now the miracles be then so miracles be di empaibo bi achi ama obi anya na yaresa obi breakthrough ebe so onyankopon eka asemi ozovu ntu be bi scripture ewo Matthew chapter 3 verse number 36. Matthew 3 verse number 36 yan kan scripture ewo ho. Matthew 3. Okay. The reason why in tia, also Abra will be na. The reason why in tia, me teach you about prayer. No, do you know, say, lack of prayer. Ama great men, any kings, any queens, we are shiasi. Lack of prayer. Lack of prayer. Lack of prayer because they didn't pray. Ama oma shiasi. Ewon pempenso nyankopon peja omo. Edi omo ekoduru no. Oma tie agufom. Oma shiasi. Papa chiro book bi. Say reason why mighty are falling. Adikudie ntia na akesefo ani abrempon so on my reasons ni bebre. So this is one factor. Anu edin pa lack of prayer. Ama kings and queens bin my den ahwiase. So esi teaching about prayer na onyankopon ani monyam atimi yakase. Prayer obi be man description is a communication between man and God. There's in Kitahudia, a ye onyankopon ni hwan onipa. And obi so ebetro say prayer is earthly lances for heavenly intervention. Wow. Prayer is earthly lances for heavenly intervention. Naturally say eye tumidie krata onipa benya ama osoro atie nene. Wow. Ozo one say yeti asasi sui obi pese otwika yawo license ide yede mano. So if you don't have license, a police ninya obetimi achi because you don't have. It's against the law. Yeah. So near boy, you know, anytime we want to talk to him, as he enya tumidie krata
There are a lot of people omo person omo bom pae ba omo nya akwanya. Adwene no woni tim say me pese me sugu awurade so me pese me bom pae but zeal bia ni mu say omo sam pae no. Okay. But there are some people you giving lances no unto them. And until any time bia or zeal in so person ye den or bom pae. So prayer is earthly lances for heavenly intervention. Gosh, very deep. And indeed, there are some people or what to form say a lack of prayer. When to be a vampire. There are some people onyanko pon person di omukodru mpempensuo bi. Now so okodru the middle of the way no watia bafom wahwe ase e wa kwantimfi adentia a lack of prayer. So prayer is very important. Prayer is a necessity in man's life. And into a nipa bi or pem paibobia, that person is very closer to God. Okay. And into the relationship with God, no, ayana no den. And into nyame dani trim podi at the church any pakrono, send a bay obey me a fulfill destiny. But if for the one of the major idea power was a situation is onyankopon amo nipa bia empty. No one was created empty. Okay. God has deposited something great, something potential in every man's life. Onyame di ade bia ye den ahyo nipa bia mu. Na saade no eno nyankopon pese dadi eni ntimi ode hye mu no ana eso usugu no so sane ebe ya sa hyebere ne betumi aye den abam. Okay. Onipa bia wutie me, the reason why ntia ye bom paye bebre ne say there are some enemies omo mama fie omo papa fie. There are some enemies even Jesus Christ or your son of God or your nyankopon bano. Now there are some enemies or one person between fulfilling destiny. So how much more so you nipa mamia jua mansamba mamia fia buru waba wo atamfo betumi asore sane ebe ya ne onyame dia show mu no nso entumi nya den enya adwuma. The devil fought Jesus oni Yesu diakon. Onipa bi oye titrew e wo twerosem from Genesis to Revelation odiakon e wo mpaibom because life e war, life e struggling, life. That is when Matthew 11 verse number 12 no Bible can sembi o say twerosem no anu adin enti aya enipa binim tia osofu Bible can sembi o say abrabo na yebo no the violence will take it by force. By force. It means na ye ntokwa ho asem na oye den na woka no because o shebre no onyame dia mawo e wo dia but somebody want to torment that destiny. Obi person no kon. So one of the major keys I have wisdom in prayer. Aye also can Matthew chapter 3 verse number 36. Matthew 3 36. Matthew 6. Matthew 6. 36. Sompa FM. Okay. This is Sompa 98.9 FM. Ya boy. Yaba Sompa. Sompa FM. Why are they? Okay, also will be Matthew 6 verse number 33. So Bible can send you on in reading. So me man for wisdom about prayer. For wisdom about prayer. For wisdom about prayer. Okay. So wisdom number 1. Also for Yanko. Matthew seek 6. God first. That is the wisdom number 1.
Wisdom seek number 1. God first. So also kai mami. Matthew 6 verse number 33. Matthew 6:33. Yanko. Na wachuro say. Wachuro say. Na monhwehwe nyankropon ahinie ne ne trene kane. Okay, monhwehwe onyankopon ahinie ene ne trene kane. So wisdom number 1 about prayer. Or seek ye first the kingdom of heaven. So there is a king, and that king domains something. Okay. Or hini bi wo ho. Ni obo ye no, ana owo ahinie. Okay. Eni nti onipa bia wo te ase bia no, onyankopon pese wo hwehwe ono no na ahinie no ekane. Sahene no obo wo na wo te ase o ma nkwa wo tumi koba bibia wo mu no. Ana odi bibia yo mu, odi bibia show mu. So there is some potential. That is when I see you are not created empty. Onyame di bibia show mu. Nti onyame person no na hinie no etim kane. So wisdom about prayer. So that is when I ever start ya bompa ya simu na nyame ase. Ya de nyame ase wi a wo say ne ya worship, ne ya praises, ne ya de sa o hene no na hinie na yeden. So seek ye first the kingdom of heaven. Okay, yanko. Na yenum nyina afei osi odi yenum nyina na yenum nyina beka muhu na yenum nyina so odifo Bible no person ka asem bi wo ha. Okay. The reason tia osi wenum nyina hwehwe ahenie ni kan no di wenum nyina. Sure. There are some people ade edi kan ewo mo abrabom wo mpai bom ani say obo mpai say urade mi awade kwan ma. Obi asori okoya obo mpai nyina ne so urade mi akwantuo kwan ma no. Okay. Obi asori dem okotena ye nyina ne say osonda ye boni na anu anajo. Na tamfo tane so kwa kokunu nti ohunu da ye we de wanwane ankoto urade a nani bebre. But onyankopon ka asem bi wa ha say yen hwehwe na henie ne kane. So onyankopon pese ye build ne kingdom no. Send ye be ya entiri ma next generation ebaba be hunu say owura bi ti ase ohini bi ti ase no wa henie. Because yahunu say ahenie mienu na wa asase we so onyame ahenie ni obonsam ahenie enti as a Christian wo bompa ya chiro nyankopon de wisdom number 1 ebe chiro say hwehwe sa ahenie ni kane sane ahenie na anya den enhwe ase enti so hwe ahenie na ye wa ahenie no mu mra. Okay. Ane ye wa ahenie no mu nheseye also ye wa the ways of God and ye wa the words of God. Wow, very deep. Adinti so hwehwe ahenie na ahenie no mu mmara be kire say yesei na sei na won sabeka. So ose hwehwe ahenie ne kane, that is the wisdom number 1. Now see the yenum nyina beka ho. So there are some things is bonus to those who seek for the kingdom of heaven. But there are some people they are firstly looking for the yeka ho no waja ahenie ni won chen. Ansana omo aba onyame ahenie nu. And all these things shall be added unto you. And inti senko statisa obubo all these things na obi awade eye number 1 edbe ma. That one is bonus. Okay. As you are seeking for that kingdom, awade betumi aye bonus the amount. So obi hwehwe ahenie ni kanea adwuma betumi aye bonus the amount. So obi hwehwe ahenie ni kanea ade betumi aye bonus the amount ebe na kwantuo na ode ne wura nyina aye den ahyem no. Obi hwehwe ahenie ni kanea bonus betumi aye dia ba the amount betumi anya ntafo. Enka onkomo difo bi nkosa na bre opeba. As you seek for the kingdom of heaven first, ose me di wenum nyina be den ebeka ho. Enti onyankopon de enu ato ho as bonus e de ama omo hwehwe na henie no. So osofu yawo life as you living in say life with God first mentality. Okay. Life with God first mentality. If se trust me say na mo hwehwe nyankopon ahenie ne ne trene kane. Okay. Wow. So God first mentality.
ɛne na ɛsɛ leadi ɛwɔ ahenie wei mu ɛne nti onyankopɔn ahenie no ɛsɛ yɛhwɛ sɛ ahenie no bɛtim ahenie no bɛtum pɔn. There are some people a yɛni kwan sɛ yɛyɛ tena hɔ ɛma ɔmo penetrate ewura this kingdom no. Okay. Because onyankopɔn de yɛsisi wɔ as watchman ɛde ama ahenie no gates no ɛne nti there are some things a ɛni kwan sɛ ɛtumi penetrate. But there are some people a because of what they need and what they want omo ja ahenie no ho e na omo hwehwe saade no. So the wisdom number 1 better say seek ye first the kingdom of God. That is the wisdom number 1 about prayer. And inti anya no an se wakwa akotena na yekobo mpae no onyankopon wa ahenie opesa ahenie ni tim. So there are some people omo asori omo koye no ubisa ne se de no pa obeka kire wo se ope visa tu kwan obi beka se ope okunu wanyini wanya 36 okọ 40 oye twam ene nti kunu na oye den ope obi nso beka kire wo se adwuma nti na oye den obae. But all these things a bonus at the ma onipa bia ohwehwe ahenie no. So that is the wisdom number 1. Seek God first. Put God first mentality. Okay. Let the spirit of the Lord lead. Wow. Na se elidia onyankopon be ma ne o hwehwe no eye bonus no onyame de bedomo. Okay. Ozo so onyame hira no de ade bi duma eye sima pe. All right. Onyame de adum bi chewa, onyame de ade bi chew ama o hyebere so bia it can be a half of the day, it can be one day. Okay. Na saade no so aye den abie. Eni nti ono a hwehwe awurade no eni nti kan Hebrew na sa twerosem na ye de Hebrew 11 verse number 6. Osi omo hwehwe awurade no ono na ye omo so katuafo. Okay. Eni nti sankrofo no hwehwe awurade na hinie no na awurade na ye den atu omo ka aye katua papa. Okay. So wisdom number 1 will tell you say seek ye the kingdom of heaven first. All right. That is the wisdom number 1. Wow. So you call wisdom number 2 about prayer. Wisdom number 2, let go of the past. Okay. Let go of the past. Unim say onipa bia entimi nkofa 2022 ema 2023. Exactly. Because 2022 ayeden. Atwam. Say atwam dia maniema esi wo 2022 no nso nyeden. Entwam. There are some people omo feedi omo mind onyame kasa omo sese ya ama onyame pese obi ekwan bi but asem bi esi 2022 2021 2020 sa asem na ye na aye na adwini mu ma. And into onyame kan onye den onte aye kuro woni tim. Wow. Odifo wisdom number 2 also let go of the past. Okay. Unim say Hagar Abraham Sarah kachira ne say yenya bade a yemwo onyankopon ene nti maba wa no ne na wo ba. Okay. No nyame bo hye ntumi nya den. Obi anu obetumi abo nyame. Okay. It's an error. It is an error. And inti Abraham tie ne yirasem. Ana one ne na ba wada na omo wo ba. Abraham wo ye no. Afedie abawan behunu se on ne kita bantifie ne ye ne dia. O start se odi Sarah ni no. Bible say o ka kire ni kunu se wahunu ya abawan ne ye. Pamno ma no nko. My God. Ehwa di Abraham ekobisa awurade se metimi apam na manako. Ana awurade se first one na e ka se woni no nko wo no obebisa me. Wo misa awurade. Abraham wo misa awurade no nti awurade ka kire ne se na etie ne o yire ye den e ka no. Omo pam Hagar se wonko. Abraham won because of the things of the past. Na se na funu ma. Sem fitiase na me na ye krokrom so se e pese me wo man nti Abraham ne ba no sukom dina oya wunu Bible says sana bula ensuo dananim ba bi akola ne ti no ensuo wo ho onyame kasa no ho se ensuo no ma akola ne num nyankwa but because of the things of the past eninti
na wanhunu nsuo no okay ba Bible say akora no enam so ya pam banti abra wo su no otiem no sana ni nisuo no odifo o kai say last bi na papa e hyankom na o hyankom na akora bi gya isu ho su sa ana say akora ni su no ka bibi a kire no yes na o ka kire ne say ne maame oba ne tiem no otiem no onyame kasa kire me say ne father is in danger. Yes. Ana papa share sankom no. Omo agina so frɛ papa na asa na asem kase ato papa no. Ode ka bo bi a ye pese saka na bo nipa atwa no ho ahie penaku no. Ana otiem so enkura sun kura no san ye mpaibo onyame ani. Yes. But Bible says sana ensuo da ho but hega hu nsuo no. But abra akura no tiem no. Ana onyame tene ne san akura no ebo mpae. So akura no hu say ne maami mimi ade na si ho gya ne ho abewu because of some person obehu ne ba no wuo. But san onyame provide. So always God want to provide. God want to give a new things. Or say behold I give a new thing. Onyame si abribi o ya de foforo. But because you are thinking about the past. My God. Unhunu ni onyame pesa wo ye no. My God. So also will be a scripture. Isaiah 43 kind free 18 no. Isaiah 43 kind free 18 no. Onyame always be or provided the amanema. So that is the wisdom number 2. Let go of the past. Mania twemu no entwemu nko. Obia ni ho a obetumi akofa ne atwam asan de aba. Ade bi atwam kofa ba wabra bosu bia e the discouragement and eba. Isaiah 43:18. Let go of the past. Okay. Isaiah 43. Okay. The verse 18. Okay. Forget the former things. Ose ne atwam no. Ani nti onyame na ekasa no. O kasa kire ne masa ne atwam no. Na no na abrantie bi waboa na wo yoba wasini ne ma hwe na even kura do sika support no. Ana na ose wa hu na oba foforo wagyawo. Ana onyame ka kire say forget about the former things. Munkai akane asem. Munkai o akane nsem no. Nanu na be a shop and how far wo sister bade ne betena no and wadi usika and na shop no nyame adum asan fefe udi obi abetena no but the ordinary betena no anopa bia utwa born because of say last 2 years wo sister buy den but onyame say me ba be ya de foforo and intimen kai akane nsem no. Okay. So there are things atwam abra wo bompa wisdom. Sa oma saade ni besi wa adwene besi wutirima e be stop sad insira no nyame pese obi ekwan na de ma no. Okay. Yes, I blockage. E be blockage. Okay. E be hindrance said the amount. Okay. So ma saade na twam ko no me se ma ne nya den entwam ko. All right. Ozo ko kai ma no. Munkai akane nsem no. Munkai akane nsem no. Na monwene atetede no. So tetede na twam no. You there are some people ose me papa nhwe me school. Sir. And into papa show school baby a wanyina duri won hunu unim wabra bo anim sure unim ne yakọ unim ne eba okay ana unim kwan a onyame osum ne ya that is when tia ohwehwe ahenie na osum ne ya unim nsire be free my den aba yedi e be free maba there is somebody a osum nyame ya within 3 months no nipa kro a otim nipa ni nyina nim so no na ehia ni because abron tete na odi one ne ma but within 3 months obegadom abaye multi-millionaire because also seek the kingdom of heaven first. And inti there are some people I said near o papa nhwe no de to ho. Okay. O ma me nhwe wa fa to ho. Okay. Abra wo tiase ne it means God have a purpose for your life. Okay. Onyame wo botaye bi de yeden e de ma wa brabo. And inti ani kwan se wo tena ho ema saade na ye yeti a won kane tetede ne ebe hye wo so ebe hye wa adwenim na di wa adwenim nya ebu wa bam. So let go of the past. Man ye twam ko na nya den ntwam nko say obi anya broken heart nti na didi ni obi di kwaku ye bo a oba bi ko ware no
and a man broken heart. And into a hook Kwakuya Bua Bia. Oja Kwakuya Bua Bia. But there is Kwakuya Bua Binsua. I am very good. Oh my God. I have to say, Mema. Yes. Where me one man at chat to say, Mema. What if what would him say? A Mema. Ebinum ye binso nyede. Enye if you be a papa mensa home. Adinti Sabema Kokobi 2022 and authority awa. That doesn't mean say Bema Koko we awa koshiano no. Adinti adia eso denedi e wo dom ani nyansam adi kire sa na ye wahia no muni ama onyame bie kwan no. Afedi ode nyuno na eden. Edishiano. My God. But onyame nso peso ya de foforo. 19 no say she. Osi adinti aha na eyeme de no. Osi monkai atete sem no. Sem no. Na she. Mereye ade foforo. Awurade so ode ya ade foforo. Afi na erefife. Na ade na oye na afi na eye den. Erefife. Hunu. Na wo mfa wani hunu. My God. Me My bo God. esre so kwan. We na aha na ehu no. Eni ntini ya odwene se. Ye die kase ya wantumi mfiri ho ma no. Awurade se me bo esre so kwan. The God of possibilities. My God. Me bo esre so kwan. Me bo esre so kwan. Me man so bonten aba anya Afi bia ensuo ntumi mpie mfiri ho ma no. Te say desert place. My God. Awurade se me man nsuo ayeden. Apia fi ho aba. My God. And if you forget about the old things. Okay. Now for when issue Yankupon so send ye twam no mema na twam akọ. Okay. I bema na ware no na nhwem koda no ene omo to nchen. Forget about him. When Yankupon na hwe nipa. Yes. Ono na tutu nipa na mo si ye. And into ase me bebo kwan ato esere so na me awurade mema subonten aba beto asase prada da so. My God. Afedie ose ne eye wo se enye ye no. Ehu. There is somebody awatena Saturday no for 38 years. Okay. For rejecting no. Okay. The number for rejecting no. Okay. And on one to one onim say God is about to do something because of say my life is still ekitame. Okay. It's serious, Papa. I know what this. Osemen kwane da so ye den. Ekitame. And intimi say onyame betumi aye bibi foforo ye den. Oh my brother bom. So far as I have. Job yiri ka kira ne say kun ho. Du mu nyankopon na ye den. Na wu. But Job nim say me nkwa kitame. Ne o shira me ma ne broso no. So onye me nkwa na o betumi atane ne ma na yeye. Yes. And in Job anya ni that's what said God is about to do a new thing. My God. And in enam sana Job ani that's when nyina ye onyankopon ti na o hwehwe nyame ahini enti no. Bible say Job ma wo wo no from that time be sin ne ahofefo obi ani ho to omo. Job san ye chen kane no. So God is about to do a new thing. Until sober forget about the past. Okay. Sister, forget about the past. Okay. Brother, forget about the past. Okay. Mommy, forget about the past. Papi, forget about the past. Akwano una utia sika ehwe in school, but say where you want to. Say kura wasori etriaw. But ni nyina no for ni si Nyankopon so. A lesson. Every mistake in man's life is a lesson. Yeah. Okay. And in tisuade free ne o fa mu no. Na fa ka wabrabo ho. Sani ebe ya betimi atumpo. So that is the wisdom number 2. Okay. Oso what can you see? Yes sir. Oso obebo kwan. Yes. Ato asase Behold, I will pradas. do a new thing. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Na ebe jintre ha wo wiase. Okay. Shall ye not know it? Na wo hunu ye. I will even make a way. Na mebe bo kwan. In the wilderness. Onyame na bo kwan to pukoko mu no. My God. Ono ne yedi na chi aye ka ne ho asem no. My God. Oso me bo kwan ya to esere so. Me bo kwan ya to pukoko. My God. Abra tamfu di wati. Abra osefo peso osel. Forget about the past. Yes, Lord. Think about the future. Jesus. And rivers in the desert. Me bo ekwan to sere so masubonten aba beto. So it means ye nipa dwena nsisi so ye nipa susu a odwene se enye ye no eno na awurade se obeden Obeye. He's a God of possibilities. He's the God of possibilities. So what is impossible in the sight of man with God all things are possible. Malo shadavahaya.
My God. So forget about the past. Yes. Let go of the past. So wisdom number 3, because of time. Right. Do not judge. Do not or don't judge anyone. When it comes to prayer, when it comes to prayer, there are some people because of say no start here answer to me ma. Okay. You otimi bu aten eye nipa ba akopɛ ono ni onyankopon. Do not judge. Yes. Osime mu aten na me ma yeden mabu aten. So according to the book of Luke chapter 18 verse number 9. Okay. Bible sin krofo mienu bi kwa asoro fie ko bom pae. Osafu be Luke chapter 18 verse number 9. Okay. There are some people obi kra ni nyankopon no odifo no obi nyaden enyina ho. Ani nti hweye ni wa mu obi anten. Mary Magdalene no obi anim so ye dwamanfo no. Sana na kuma mu techen omu di Kristo ati ankasa mpo. Covenant. Omu ye priest omu di Kristo ati asofo mpanyimfo no sana oba no akoma papa. Okay. Ni obi ye sese ya na nyina so mu naten. Okay. Ni wahunu so obi ye sese ya mesime nyina so nyeden. Osime mu aten na me nso ma yeden mabu aten. Ni otimi bu aten ya ba kopɛ. That is the wisdom number 3. Okay. Ozovianko. I say na nipa baanu ko asori fie. Nipa mienu ekwa asori fie. Empire. Na mo kwae no na ye empire because ye teach about wisdom about prayer. Okay. Na mo kwae no mo ko bom empire. Te say ye ka empire bo asem. Okay. E kira empire bo okoso. Okay. Na omo ko say omo ko bom empire Ozovianko. Obaako ye Farisini. Na Bible kira mu say baako eye Farisini. It's far from this. Na baako eye Otogini. Ena baako nso eye Togini. So Farisini no otise onipa sesia memfa wan kura na nye example onipa is not connected to the things of God. Abraham. Onya Abraham asini but what is ye bom pai bo ha no nso aiden. Ani ti emfa ne te se obi oye kromfo ana obi oye dwamammoni a nipa nyina anim no. Okay. Like Mary Magdalene. Okay. Obi a oye dwamanfo na wahunu se nwo asoro ho a because no agilances so ye dwamanfo. Okay. Agilances amani pa hu so ye kromfo. Okay. Ye bom pai sa no obewura hobi. Ana Bible say ba konso ye tugini na sa akwa no de or covenant with God, with the things of God. Okay. Aninti omwura ho no mo start so mo bom pai na Ozofu yanko. Farisini ni jinai. Ana Farisini ni jinai. Na obompaye ni tirimu se. Aninti ne mpai ba obon sa obompaye wo ni tirimu wo nakomam. Onyankopon. Awurade nyankopon. Meda wase se. Mimi da wase se. Mente se enipa binum. Farisini no onim se oye correct chen obi a. Onim se yani nkrofo bebreti asori dem and they know say omo ye righteous chen obi a. Omo ye holy chen obi a. Aninti obi ba asori na o yire no ho bompa ye osugu nyame so ase we obada ben o ye de ye ti asori no we no way MBA ye ba ya chefo no ba Farisini no onu nim mra nim seseye nim bibia afa Kristo so ana onim se sa ko etugini ne de se ne oti ogeto ne de ba o mi so apoboni aninti obi a wo bompa ye hweso bompa ye Asi Awurade Nyankopon. Meda wase se. Menti se ye no. Menti se we no. Aka. Omo akai. Animfo. Kontompofo. Hey, na kwe u bompa ye. Asamben. So this is what ekos wa sorry them. Osofo. Ayerfafo. Hey. Na kwe wa ye ne den. Ana otugini mpo. Aniti akwa na obo na kutie no ojeje no okawi ya no se ana te so otugini mementi senti wode tenene no
afira na ho so ne tiniche obia okay Mr. Righteous our sire for mentise nkontompofo mentise adwamammofo mentise kromfo ana mentise sakoye obegina menche otogini okay ozo kama me o se na me de mede muada da pemu mprenu o se on do ye fasting week bia 2 times mede de menya nyina nso oh lord ntotosie ntutusuo dudu beba na o se okoye adwuma ni obenya bia aya no de ntutusuo dudu edeba eye serious anti ozofo eni kwansi ebu attend this is the reason why there are some people on what chere won sorry bim o matena sorry bim wache but there is no miracle there is no testimony but some people are obubaya because of their heart akomaninti Mary Magdalene akomanti adia ne bo den no de agu Yesu na ase odwena henie ne ho okay wey odwena no nko an ho abra Esther ne dom adwen eman ne ho no na vasti enso to adwena no nko an ho oto party man no nko an ho so the king ehia vasti okay na nso wantumi ama anytime bia king ni behia Esther no dimirika ko because odwena o man ne ho okay tie me there are some people who live with life of judgmental mu bunkrofo bi ma ten dodo abra mo nso mo ya kristofo it is an error esa sadia no betumi asonetia wo mpaibo Jesus because onyame onhwe ne etua niwa onyame hwe ne wa komam Jesus ose mentese sa kro we nkontompo ne mentese dwamanfo mentese kromfo mentese sa kro we dabrabani but awurade me ya kontene emprenu na wotwe bia metua mentotosuo dudu owura. So this is the wisdom number 3. Okay. Because of time, also we am far count. So as you do all this, now wisdom number 4 no. Also set goals of what you want to do. Okay. Why ye no nyina wie no. Ye opesa wo ye no. Now they are to na kwan so. Okay. Set goals of what you want to do. Okay. So there are some things that opesa we are fed and all the sun yamana eden ato awurade anim. Okay. Your Bible say montro vision tro to epono no so. Okay. Tro sa vision to pono no so. Okay. Na sa vision no start say wo ye ho ade opese sa vision ntumi nya den. Emrem. There are some people they want to marry. Omo pese omo ware. Nanso sese ye oda ononko nipa ba ko ne na ye fo. Okay. But obo awade ho mpaye. Okay. Yo da ne nchen no ompe. Awurade nso se ne ohunu ho na nya sa na awurade hunu. Okay. Onyame nim se wa ware dada biko nipa bia na ye mienu nko abeda na ye nan. So se ne ohunu ho no. Okay. Aye te se anya sa na onyame hunu no. Aye se Ghana teacher for Ghana teacher ni bia pa adwuma foforo aye. Ah papa, you find a part time. I know. So set goals of what you want to do. Papa, last wisdom encounter. Okay. No. Because of time, the young twin church. I know ya. Apply for principles of change. Apply for principles of change. Okay. Naturally, sir, and yama mako and I way. Who apply identity say bed. So number 1, understand change can come. Okay. Tiasia sense say den. There are some people omo bompire but omo bomabu. Omo bompire nso omo ni daso asa. Oni adwini bia sense say betua ba. Obi a wo bompire no wani daso ye onyankopon bia. Within short time. Within onyankopon na ne miremu no. Say be den. Beba. So onyankopon no wona kwan. God have his own will. Our den say body pabra boso. Okay. Obompire a draw closer to God. And it's a man relationship na tight. And into onyankopon chiro ne path. A obefa so a di change be den. Ebeba. So tiasia sa. Also apply for principles of change. Okay. So number no say understand change can come. Okay. And be positive
positive minded. Be positive minded. Say change bet me then. Abba. So be in better say plan change. Okay. I saw plan change. Okay. And indeed there are some people are more abra boma abra don't want to do yankopon abo nyame empire no. No. You have to disconnect yourself. Oto ho ye den. If you am ho. I saw plan change. Because anya sa wakobɔ mpae abanso mbeba befra mama kɔbɔ nsa sir wakobɔ mpae abanso bɛkɔ akɔtena faudifo tena bia okay wakobɔ mpae aba enti aman sesan bia anya den emba wa brabo ukɔ asɔre ubɔ mpae nanso na live life na osi wasachira u live na okay. So I saw plan change. There are some people we have to disconnect yourself from them. Okay. Plan change. Okay. So see no better say implement change. Okay. Implement change. Okay. So as we implement it, say sanse say we eba no. Sadie we amfaso we free soba, adie we free soba. Connect yourself. So see no say implement change. Okay. And I didn't better say communicate change. So because of time ke be kire ni nyinam ba se si emre na so ye gbawura afrafo na ya bom paye de ama ebinim e kire mpai bo kase and it comes about teachings papa be teach you ama one kasa be feel. When it comes about prayer, when it comes about prophecies, when it comes about healing, adie bia is connected to God. I man ani monyam daddy bia no arena of miracles be ho. Okay. So near pese e tro nyina ne se e tira mpai bo kase e koso ya woda bia se be phone lines na tum obetumi afra ne abom paye e de ama but the teach ye no ya pese wo fa e de ye adwuma ma sem no entina komonum na fa ye adwuma. Number 1, or say seek ye first the kingdom of heaven. Number 2, and inti men hwehwe adwuma kane men hwehwe awade kane men hwehwe akwantuo kane na men hwehwe ade bia eye bonus kane na wo hwehwe nyame ahenie na o se mede ni aka nyina be den be ka. Number 2, or say let go of the past man ye twam no nyandan entwam ko. Number 3, or say do not judge memu aten memu obi aten. Number 4, or say set goals of what you want to do. And number 5, or say apply 4 principles of change. Understand change, plan change, implement change, okay, and communicate change. Onyankopon shira na onti nanim emfanchiro Arena of Miracles International, a place where divinity meets humanity. Maybe osoro ni asase e bonhyiamu na osoro ni asase nhyiamu a adanse nko a ene nsenkyerene nko a eno Onyankopon ede manaba. Onyankopon shira onti nanim emfanchiro omo akoma so ade nyina mram e wo Jesus Christ dim. Amen. Amen. 0543989989 0543989989 and that's 0247989989. Ubetimi aborom na oni osofo atwetwe nkomo. Okay. Sometimes I say hello, good evening. Papa. Hello. Good evening, Papa. Good evening. Papa, watch me here, Papa. Okay. Me pacho me bomb pie e de amount. Awurade me bomb pie de wakoa e hye won sa. Number 1, me sra wo bambo se nye kese emfama no. Jesus. Thank you, Holy Spirit. Any strange wind bia mahu sa bo sunsumu na de yade wo Yesu dimo, I stop it before time. Amen. In the mighty name of Jesus. Yes, Lord. Me declare say punu bi eba bebie na tamfo ahyehye adebone say mesia wo Yesu dimo, I stop it in the mighty name of Jesus. Amen. Me declare so nyame mie kwan ma in Jesus mighty name. Amen. 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 Papa nyame shiramo. Amen. Amen. Ubetimi aborom 0543989989 0543989989 and that's 0247 989 989 0247 989 989. Ubetimi aborom na oni osofo atwetwe nkomo. Hello, good evening. Good evening. Pacho, udini be okasa free. Pacho me dey kuma. Okasa free Sunyani. Okay, osofo ha ubetimi na twen.
So Yango Punchira and Nasama de Amaye. Amen. Also, want to say, O coming into a room, so they are meeting in the Okay. Me pacho me bomb pie the amount. Awurade me da wase e de ma wako abrabɔ ne shebre. Jesus. Me declare wo Yesu dinimo. E release oil e de to ba yi so. Amen. Anything be a fight no e wo sunsun fam. Na empese ne waka fa no ho be manifest wo Yesu dimo. I curse it in the mighty name of Jesus. Amen. Me declare so nyame nsanye kese ma onyame visit no na ne ho di nkyerɛ na kwan in Jesus mighty name. Amen. Amen. 0543-989-989 0543-989-989 that's 0247-989-989. Hello, good evening. Hello, good evening. Yeah, me pacho dini obi okasa free. Because from his pride, because of his shop. Msuatre, okay, osofu wa obetim na twen komo. Nyame nhyira mo pa. Amen. Bakitiri dina. To yimiri mi firmo. The team dina o tsara se no. Tsere na mo bidra. Namu na wachara. Implement. The word implement na yusu na kwa mi na change no paso woso. Ko di sa no mo be na swap. Implement no yakopon peden word. Sema pa so mi nyampa yo. Okay. Awurade me bom pae wo Yesu dimu ade wakoa enu Yesu mojam. Me sro so obambo be kese ade ama no. Yes Lord. Mane waka fa no ho nyina emram. Sunsumu omo a esoritia ne shebre ne na brabo. Ene ye bre wona ase wo Yesu dimu. Amen. Me declare say usunsum ne wa hoden enkasa ma no. In Jesus mighty name. Amen. 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 Hello, good evening. People chodini we okasa free. Sunyani, okay, osofu wa ha. Nkomo bia obetim na twen. Awurade me bom pae wo Yesu dimu de wako anu Yesu mojam. Me declare by the spirit and by the power of God. Awurade nyankopon sunsumu attacks bia me hunu. Matwam wo Yesu dinimo. Yes Lord. Matwam wo Yesu dinimo. Matwam wo Yesu dinimo. Sunsumu adutuo bia yato. In the name of Jesus, yes, Lord. I curse it before time. Amen. In the mighty name of Jesus. We declare so nyame nsa ne bambo nya kase ma. In Jesus mighty name. Amen. Okay, wait me about room 0543-989-989 0543-989-989 and that's 0247-989-989. Hello, good evening. Good evening. When pacho dini we okasa free. Atuni, okay, osofu wa ha. Bibi obetimi nkomo bi obetimi na. Osofu nyame shira opa wede ugusu ahoye. Amen. Ede bia utumi maye tini bom pai. Anyi me dem pai bom ma me ne me ma. Etuma ye ne ya tetina brabo mu na amon. Awurade me bom pai wo Yesu dimu de me maami ene ne mane na busua nu Yesu mojam. Jesus. Wa tro se atamfo ne opese ose oyese ne ma nanso wawurade o ma onsa so abre ne nyina ase me bompa e wo Yesu dimu sense se ye bia etia maami ne ne ma ene ma bre na se wo Yesu dimu. Amen. Na me declare se wo nyame nsanya kese ma wana bra bontumpon enya nhweso de ma afoforo e wo Yesu dimu. Amen. 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 Hello, good evening. Good evening. People chodini we okasa free. Bakunia ba okay. Osofu wa ha obetim na twen komo. Enyam ebo ma ele ma busia. Yankopon ma okay. Awurade me bompa ye wo Yesu dimu sema woni monyam ena di mama min ene ne mane na busua. Sunsum ade bi e battle ti omo ade bi e sorry ti omo mpagya ne omo kase ma dome na matwam in the name of Jesus. We declare say won sani wonachi na won sanya kase emi apono kase ma omo in Jesus mighty name. Amen. Amen. Hello, good evening. Good evening. Me pacho dini we be okasa free. Pacho me de ma abna me kasa free estate. Pacho ai. Okay. Osofu wa ha. Pacho Nyankopon enhia ne pa. Okay. Pacho na me pe mpaibo. Oba ye bom pae de ama wo sunsum ne honam Awurade ye da wase ma oba declare say honhom ne utumi bekoso ayekese ewo no so pae fa hodie ne ogye de ma wo
sere Awurade ba mo se enye kese wo so Awurade anim tie emra wo so e wo Kristo din mu ka amen aye adwuma amen. Hello, good evening. Good evening. If I told you we are casa free. Pachosi. Police land. Police land. Okay, also for. Okay. Ye bon paye de ama bia wo bia Awurade ada wase ema wo bay declare say efiri ene day wo bambo ebe kese ewo one na busua so ya domi abayi dom atefo wonwuma bia wa ohihye eti abusuan ewo nyame agya oba ne sunsun kunkudim ti amen. Hello, good evening. Hello. Good evening. Pacho, that in glory. Be to God. Pacho, me to me R9. In your Papa Vic. Wow. And that the radiant Pacho, Yamin Shram Pano Yamokesia. Amen. Yansa. Kasa, they be a Yamina Moso Katra Yamayan Siabra, Bosses Sanian, the boy and black. Emotis Solomon. Omwemoni omamunya okode ania abrene de na mubehu de wachire na mwakache nyamemma de be nyamemma de nshira na hin find the amai de de chire e wo Jesus. Amen. Amen. Okay, hello, good evening. Yes. Yeah, udini baby okasa free. La misi. Ola ni munyo, la misi. Kojo kumi krum. Okay, mommy ye bomb pie the amount. Yamin shira mommy. Awurade me bomb pie wo Yesu dinimu ade mame ne na busua ne ma. Me declare so bambo bekoso ade aye kese de amamo. Bible says surely they shall gather together. Awurade enipa bi e betwa asia mame ne ma wo sebrenti. Ene ma dome wona bre won ase. Amen. Declare say won sanye kese mo na bambo nye kese e wo Yesu dimu. Amen. Amen. Hello, good evening. Good evening. Me pacho dini baby okasa free. Pacho, me the next to me free en kwabin. Okay, papa wa hanti ubeti na twenko. Pacho, besi sana ni kunene ni manyina ya Omanya day, also omanya day. Pimples. Chicken pox. Chicken pox. Okay. Okay. So obe omo aya pe enchine abo de no wahu. Aha na pe communion wine. Aha pe communion wine enchine wi de number be tudwa. Why? Na wafre metro on your de be why? Awurade me bom pa e wo Yesu di mu any strange wind bia e blow abusuan fie wo Yesu di mu me kasa de honhom e bowura ho me sra yare satumi se MP ho atworo se osuma wasem ne koye ne wo hyese enye ene wa yare satumi e monwura fie ho amen odia ne fa hodie mra amen in the name of Jesus. Amen. Okay, yeah, for last two callers na de juma de nyina abawe. And to wait me about 0543989989 0543989989 and that's 0247989989 0247989989. Okay, 0543989989. Also for call number there yeah. So very powerful. Near can say Arena of Miracles International. Okay, man, call back. Okay. Hello, good evening. Hello, good evening. Me pacho didn't maybe a casa free. Better explain the truth because I'm free in Kwabe. Okay, Papa, how bet me no have to come on. Okay. The Papa Bompa, many of them in the band of Fano. Hello?
Hello. What's over no fan to him by boy through or papa ho? Okay. Okay, awurade me bɔ mpae wɔ yesu di mu soma w'asɛm ɛde kɔwura baabi a papa yi ne ba ɛwɔ sese ya. Yes, Lord. Yadeɛ bi a atake no mpofiri mu. Ɛnɛ mede yesu mogya ɛbrɛ n'ase. Amen. Mede yesu mogya etwam firi ne so. Amen. Hyɛ wɔ awurade wayaresa tumi sɛ nyɛ kɛse. Mpaebɔ yɛ tie awurade da ho adi. Yes, Ma Lord. ɔgyeɛ ne fa ahodie mmra ma no. In the name of Jesus. Any force, any power be a tired dear way. I come against it by the power of the blood of Jesus. Amen. And declare so rate odo sabekano e we yesu dimo. Amen. 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 Okay, last caller, your last caller na e juma de no abawe 0543 989 0543 989 and that's 0247 989 also for to ankomo so. Okay, last caller. Hello, good evening. Me pa chodi ne be okata free. Mpa je me kase fira ni di road. O say? Me kase fira ni boku ahene ni di road. Ah, boku ahene. Ya kure village ya yo ho, ya mbo ho ntino. Mpa cho aya me da na me sunda ya bone for me ban. Okay, no. Papa wa ha. Okay. Awurade me bɔ mpae wɔ yesu di mu. Ade me maame nu yesu mogyam. Any bad dreams be on counter one dayim. We yesu diri mu madome matwam. Amen. Me di yesu moja eye bambo me shiro ja se entwa ho nhia. Jesus. Sunsumu enipa bia ne ahon bia da ne ho adi e wodayem adi hunahuna ho ene madome matwam we yesu diri mu. Amen. Shira so onyame e ma honhom enye active in Jesus name. Amen. 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 Asofo ye the course number awie. Asofo very powerful. Onyankopon shira onipa bia nyame nya obi akese pa. Tutu sem komo na de ese de no man to dwa. Say ye ande ko de na say. Yes. Me pacho number obetimi e de afren ye free studio obetimi afren 0244 08 77 71 0244 08 77 71 obetimi asen afren 0507 0507 10 10 13 10 10 13 0507 0507 10 10 13 10 10 13. That is 101013. Yeah. Ubetimi afrain. Arena of Miracles International, a place where divinity meets humanity. Your New Doma Pastoral Junction. New Doma Pastoral Junction. New Doma Pastoral Junction. Also, location is very important. And then Ofa New Doma car, Usubesi or Pastoral Junction. Usu Junction, wa Ufri Sunyani and Eko New Doma. Oba branche akọ won sabe nkumso bon se kubewura binum ewo ho MTN fobi or bisa say Arena of Miracles ewen when me show bia canto from roadside edan na sikwan ho pe no kan ko edan etoso nsia your signboard esiase arrow no direct to the church now free koto krom ya hima ufiri kobedi kira ufiri tachima na eba nso a ubesi wa wonsa nifa so ho na fa wonsa nifa so ho na sene o canto from roadside na waba wanim kakra on the 6 plot ubaba beto ye me pacho ye nyansi from ombibinuma start efre ubaba to signboard no na waba ne nyina ne ye bom ne yatimi asom na hye yankopon ye nyam. Also for now say upcoming event biba. Yes. 3 hours with the prophet. Yes. 3 hours with the prophet. Time no say fire. Yes. 23rd June 2023. 23rd June 2023. Friday. Friday. From 7 p.m. 23rd. And 24th June is a meeting with partners of Prophet Damon. Omo so yasene ema ye bakasa fidie so no. Papa shi omo na wa bompaye anu den e de amomo. Okay. Eastbed Conference Center. Saturday 4 p.m. to 6. Yes. Ye wie program na e fire no. Team ni e fire na de chinye na papa ehia sankrof. Eno obi atumi babi. But I say as you be register na only papa ehia. Yes. And into the number o de be register no. Okay. Ofre number na de atudwa na then ye be kire kwan be fa so register. Papa de akwankyere to odifuo bi oni akwankyere bia no na adwuma enwie peye. And into no akwankyere papa wo nyame mu e wo ho. So papa will put directions and instructions at the form. Send ye be ya ne wo ye wo abrabom bia no.
ebetumi ayeye na so echna odane echna dane de mu besan hia e prophetic service yes echna 9 am to 2 pm yes echna ya mpai bokese echna ya wo ha mpai bo anu edin pa na mpai no o se timedi kan pa o se quenching strange fires quenching strange fires anu edin there are strange fires be about life ma awunim ba bi efiri ba yo edifo ajobu te wo saa na o ma be ka kire ne se ne ma ni nyina wu strange fire we free ba bi na e den bi na si kumase no omu nyina ahye so ma me ni se ne ma no be hye ankasa da no omu nko school so we are going to quenching strange fires so you want so e bi wa na amane bi e ba mpofiri mu but so di kan bomb fire enam say investment intino it me see enema bi a otamfo ahyehya no kwan enti ye be quenching strange fires enti echena yenhia mu na yemonyame mpae now if there is a man to pray there is a God to and whatever prayer cannot do more prayers can so do. Prayer a necessity me ba chobra na nyina mom mpae na onyame ani monyam ne tumi be kese okay ya fa mpae bo ntwa to na ese Nyankopon ne yaba kese yeda wase say yimre so osuma ese emegu aba yegu aba na mani gu asase paso na mfa kunidie ene otie mre wo ma ewe Yesu Kristo di mu akoma bia ne aso bi etie wasem eje shira no ewe Jesus Christ di mu so ho ani monyam ewe Yesu Kristo di mu ti amen okay ebeda arena of miracle for asepa ne ensem pa omde abre Sompa 98.9 ene jumadi anwumre jumadi osofo a omoba be ye jumadi we osofo Eric na osofo Ima na osofo Augustine na osofo Desmo omuna de ene nsempa no ede bre Sompa 98.9 epacho se opese ofrom so betimi afrom wo sa homa we so 0507 101013 0507 101013 and as 0244 087771 0244 087771 ubetimi afrom omo na said nchirechire bia opebia no mepacho ubetimi afrom no omachiro aha Sompa 98.9 me ametena adwuma de no nyina ya fam DJ Dawra no betimi afrom di ro meba metwa mo kakra bi aba Sompa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sompa tiefo asam ne ba ebekwa wieye na busa ho se ede na onya film asem ben ya the founder leader general overseer